say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket red glare of the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Say, oh, save us that star-spangled banner yet wave over the land of the free and the Samoa tulai masisi alafua do palelea. Samoa tulai masisi alafua do palelea. Ma'ai ina petu olo uangiai e whaai longa lea o Yesu na maliu e mo Samoa o i Samoa e umau na ukule ua wha avavau.
beginnings. Samoa.
mātou whāwhoi mi inga ma whāwhtai lau fio. Mātou whāwhtai mtua whāwhtai lau fio. Le nea wanoa matano fio mātou mawaina. Mātou tamwhai atuai se mātou au nanga, pos mātou tau tua molo watinu. Le li ielo mātou tamai. Le lawa i mātou lau whanau. Ai mātou te whamoe moe lo nganga sā. A fio mai moe mātou mo mātou tangata. Taro i lau fio le ari ie. E whaangana ina i mātou. Ai mai se le tai tai o le nei proklama. Le ari ie mātou te wala au foi. I taimi o luma mātou whaaso atu. Sio tātou atunu. Le ari ie i whaatasi lo nganga sā moe mātou. Mātou te whaatu ese e lau fio. Wao mātou tangata ang sala. Yang sala i mātou, i o mātou mawhauwhaunga. Tau talo o mātou ngutu, wa ai o mātou mata. Tanga o mātou limo, sa vali o mātou wae. Yang sala i mātou lau whanau. Mātou te wala au i lau fio le ari ie. Ia loho whamole mole whamangaro i mātou lo tot pa ia. Rea na e maliu whalawa au i lunga sa tauro. Na ia Manuia i mātou lau whanau. Mātou taro lau fio le ari ie. Whaatasi meri lau fio le nei tau mwhainga le nei Afiafi. Wa mātou tatonu, mātou te lem whaies mea pe au noa ma lawa fio. Mātou te taro poi lawa fio le ali ie, o iai nisi o mātou a inga, o tonu o aio ngase ngase, whare pui pui, nisi o lo puapua ngatia, lungo le ea, lungo le sami, o lungo fungai le ele, le ali ie lo mātou te mai, mātou tatonu o lawa fio lawa mātou tapa iai o mātou puapua ngā. Mātou te wala au lau fio le ali ie a fio mai lo ngang sa tātou whaatasi le nei Afiafi. O le asi meo mātou mwhaia, o nao se au aunga vai vai, ai mātou te whaamoe moe lau fio, mātou te mwhaia ai se mea a ware nei whaamoe moe. O mātou wala au lea e ala atu ia Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Amen, amen. Amen. Ia, o le nāu o tō whaafonga i se tasi o whātunga foi ia po le pespesenga pa le sia mai i vaivasitai a le e whakasa o le pese e se lau wha se fulu malwalu. Ia o lea pe o nau tō mai mua mai, ia o lea ua mā whātasi, ia malmase e lua foi le nei aso, ia malfitalainga po le tamamatua foi a whono i a Frank Peters, ia tu sai ono tu langa o se malo foi po se vala au lia foi ina ia sumai ina ia foi sa mato fasoa o ia foi le na tu ia le avanoa ia awa foi sa tatu tal sanga tatu te mua me matau tu sa e pei ona masani ia le au nanga ali si Fofoga o le taia fo radio Samoa mai Long Beach California nei i lana au nanga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Ia aile ngata foi lea, ia whatasi foi ma le sunga, ia po le Afioga foi i le whatonu, ia po le sunga foi le aiti le neitu la le Afiafi, le sunga ia tula. E pa whaftai lio sua, ia ono ia lava lo ngafa ma mātou masini, mai le aso sa i le aso sa i po kalame whai pea, ale au onanga ale si Fofoga o le tae au fou. Me lea Samoai, ia pe ona watu le nei tu la watu ai le whaatalofa ia le pa ia mal mamalu o le tātou atunu e afua mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti ai mai se o le au whai ngā luenga te tofi a le atua o lo whapea o na lātou no manu ia wa se Manuia o Samoa mo nei mātai au ia le ngata i lea ia pe foi o na mātou watu le nei tu la mamana tuai pea le mamalu o se o tātou atunu o lo lātou
ape ni atu nu mamau I tue whaole nei lalangi. Ia manatu ai le mātou teltonu o lo whapena ona o tau tatalo mai. Ia e maise sio tātou atu nu I pele Samoa e pei ona iai. Me lea ia e whatalo whatu I nisi o lea ua whatasi mai le nei tūla. Ia e pei ona awale tātou polkalame. Ia talo whatu ia whale a fua aso au. Ia o Virginia tanao. Ia o mau tuatasi a Samoa. Ia mai se foi tu fine ia lauama maunga o tenga ia mai Fort Mitchell I Alabama talofa lofa ia mai se foi o Lili se misi ia mai mafuta mai Melbourne ai Australia ia mai se foi ia ole tina ia Chile Lupus Cannon wiki wifi ia lo mafuta mai foi le neitu la ia mai se foi o Juliana Smith ia mela lea ia Samoa ia tu mai o tau au tu atu mātou lipo ia tātou whatalofa le nei tu la le Afiafi ia mai le pese ia e pei ona iai ona o le nei vai tau o le vai aso le nei ia o le aso sa e whailonga ai le aso tina o le mea leo telo o tātou pese o la iai le nei Afiafi ia pe senga lava I whatunga tātou te saafi ai nai o tātou tina e pei au le upu e masani ai e au wale na I lau o tamai. Tai whatalo whatu ia siolo senga whawina a Ventavo. Ia mai se foi ia o nisi u whatasi mai na I Salt Lake City I Utah. Ia lua tapu a Bradford. Ia talofa lava. Melea, li pese lea. Whai mai a tuna vailua talofa si o utina. Si mai a lau whafonga, si fofonga o tae au fau Radio Samoa, mai Long Beach I California nei, malana onanga. Tautai ia, I Galuega I Tiute ma Faiva. Lo sulu fa inga o te
ia o le pese na whaatalo whaatuai i nai tina uma ia ai maise o si o tātou atunuu whai mai si o tina mai a tunia vai lua ia manatu a i le nei tūla e pei lava o na tū whaafonga foi e tūlanga e pei o na iai ia le nei me o le whaamai o lo alu nei tu tonu si o tātou atunuu le ua maua ia le ngata o na o le fulu ia ai mese foi o le motu tua oina i o tātou uso i Amerika Samoa ia a wā foi le whaamai o le misela ia ai le o moe ai alkama le mai le whātausanga talu o na amata o lea o le COVID ua umatu ai ngai ngoa ese whai ngoa ai le nei whaamai ai na amata o le COVID se fulu ma le iwa ia ona manatu la ia lea ia tātou pea ona iai le nei atunu o Amerika wa iai le moana ngana foi lea ia tātou wō ioi tātou wola whaatasi ia lo tau soifua ia a wā foi ia le nei whaamai ia ai leo avesea pe mou mali esa ia ona iai la ia leo le manatu ia tautua nā Samoa ai ioi le lava e tata longo atu pea ia ai pule lava si tafine pe o le moana ngana ia ile sa o lona va ai pule lava o to ai o le tau longo lava ale tātou le Afioga i le minsta ia ai mai se foi le ali pule ma fo mai ioi o soifua malolo ina whawhano o tau ao tātou o le tūla fono le COVID ona o le ae alua ioi pea ona maua e lea lava o lo la bebea i foi le nei atunu ia le ngata foi lea ia e fai pea ia le tali fofonga ia po le mask ia ai mai se foi ia le va ioi Malaysia uso a tangata e pei ona iai ioi ia e manatua mai se lava o nei vai tau le tele o whaala potonga ia a leo o mai le sama oka o le makua alu whaafiafianga leo wa iai le nei vai tau ia tau tua nā pea ioi pea o nā watu tata longo atu pea ia ai pule au tau mea la lea ia e pea o nā watu le nei tula ia ai mai se foi o le wala au o le atua so se ai le ngata i tele o ngase ia mai tu mau ia ai mai se foi o nei wha mai o mai ia a o mai lava le wala au ia e le aise o tātou loto e whai e pule lava ia le silies le anga o ia nana au mai o ia foi na te toi avesea ia ai manatu lava ia e talitonu foi le nei vai tau e pei ona whaalongo ina ia le toa tele o i latou ia ua wha i langi le fōlaunga ia ona mātou manatu la ia lea ia e watu pea se malu vai enga foi i a inga ia e mai se foi o nisi ua motu sia mawhitanga i le nei vai tau i le ngata i le whaamai ia e mai se foi lava o mai tu ngā o le soifuanga nei ia ai se ia o foi whaalawe lawe ia ua le malo sia nei meo whaalawe lawe ua whai mai ale upu ua maali liu toa ua ma umawai ia upenga o le tau amu ia e whaanoa noa au wai whaama whanawhanaina i lato si fofonga o le tae au fau radio Samoa malana au nanga mai Long Beach, California nei e ala atu i lana tautua Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva ia le pese la lea whai mai mo o ngā Samoa lia i tālo sanga mai a Eden Iati mesi mai a lau whaafonga maua lea nganga whaama whanwhananga ia ai le ngata i lea maua whaamai sanga
o le pese le nā mo onga Samoa i tālusanga mai a Eden i ati. E moli atu ai fo i wha mai senga, ia ai maise o wha ma whanwhananga, ia ai maise fo i ona o le wala au, i le nei vai tau e pei ona whailunga inei, o le a tātou o i ai, i naiti nā uma, ua wha i langi le fōlaunga. Ia, mātou teltonu, ia o lo o lātou pese mai fo i le langi, ma lātou tilo mai, ia ai tātou maua pē lea nganga, tātou te mau ai le mā whanawhana, pe i lava upu, au auna le i e ma le wha maoni, ulu whale maia i le fia o lowali. Ia, pese le nā wha mai senga, ia ai maise o wha mā whanawhananga. Ia le mawhai lava o na mātou a sopolia, e wha tālo wha fo i nisi ua wha tasi mai le nei taimi, pe o na iai ia vaita ia matangi, ia maise foi tina ia tevisa, Ioane Vieva, ia maise foi o nisi lava o paanga, a le si fofonga o le tae au fo tālofa lava. Mātou te fia asia lava ia maota ngasi. Ioi, o na o le nei lava po kalame ia o lo whata o te oli ai, o ta mā, ia maise o whanau, e whapitoa lava i naiti nā, ona o le nei vai aso i pei o la tātou, o leo lo tātou tāpena iai, ia wale aso o tina, ia lo whangia e le tua, ia whapena o na lātou toi maua le malosi, toi fuata ina, le ngata i la le tino, ia sili o lātou wola, i la le nganga, e manatu fo i le nei fo i au nanga mātou te whapenei atuai, iai maota ngase, i matotua ia e maise o polu masawai, e maise foisi o tātou motu tua oi ia Amerika Samoa, ia o whata o toli ai le toa tele se ia o lava i ainga, ia o atu i ai le mana ma le anga le lei o le tua eo i whale pui, le mwhai foi o na mātou o ese ai, e au atu pea sa mātou tua lalo, ia e maise foi o se pese, ia e au ngā foi pe a whai o whaalongolongo mai, ai lea mala e toi fuata inai fo i mai le leanga a ia ba ai le sa tau o le wha o le tanga o le taiala lea ia o le mea la lea le pese lea ua mo i la tau uma o lo whaangasa ngasea ia ai mai se fo i whata o te olia i maota ma whale pui fo i la tau whai mai le pese lea toi a fio mai ia leota i saia moe i maunga ia le pese la lea Toi e fio mai. Si fofonga le tae a fo Radio Samoa mai Long Beach, California nei. Lana au na Tautai ia inga luenga Tiute mapai. Tawe. Yesu e o tele taimi o te langona. O le pai mai o anganga. Nau whana ua ngalala. O winu o mali wanga o Manuia ai o te Faiva ai lo fio mai Tell the time me all the sailina so atuli malo I mata Langona ina o le pai mai o lo fa Tasi o le mana o ngā ua e sila fia O le paai foi ponga I le ea wa e saunia Le solo le lei o aso le nei o le puna o vai lau fiona yo fata fai taulanga wautu o mala o la usala I le toto lau taulanga ai o te Faiva ai lo fio mai Tell the time me all the sailina Atuli malo I
silapia o le whaai poi ponga i le ea ua e saunia. Ia, o le pese le nā, ia i la tau uma o whata o to lia i maota ngase, ia e pei o na iai le nei tū la, ia e manatu o leo la tātou pāsu solo pea, ia se ia o lava foi o leo te mamau, ia o na mwhai lea o na mā pāso atu, ia ma le fitalainga foi, ia whono ia Frank Peters e tu sai o mata upu e pei o na iai, ia ali mea le whata atu, ia Tautai, a Pepe, upu, a taino, ia mai se foi Taulapapa, ia mai se foi o nisi lava, wa aloa si Faiva, ia mai lato wa whaatasi mai le nei tūla, ia ngale ma ngalo ma se misi se peti, ia fua ile langi ma mau tai, ia mai lato lava e pei o na iai, o melea, ia o leo la se i o tau whaafonga, ia o a meo tutupu, ua o tutupu, ma o le a tutupu, ia ma mea o lai ua a mata o na tuputupu ai, mai si o tātou atunu o Samoa, mea le tātou news, ia mai le faltua, ia po le Afioga foi, ia le lua, ame sene tani elu, ia mai a lea, ia on taumpai atu la, ia leo tātou fai, a pasalunga wha pisinisi, ia ona tātou se e lola, ia le tu sai o le tātou wha talnoanga, ia ma le Afioga foi po le tamamatua ia fono ia po le fitalainga foi ia fono ia Frank Peters e tu sai o le nei tu la le Afiafi. E whatalo whatu ia Tiuli Lupes Cannon wiki wifi ia le nei tu la e pei ona mai se foi o le tua fine ia Faavosa a muli au maseli ia whaftai whatasi mai a Faavosa ia le melea ia si mai lau whafonga tātou news ia mai Samoa. Whapenei vai aso taluai o tau mate lava po ai o le Asiampini. I tau wanga whangotanga whaalewao malo. Na tali malo ai Samoa le Sikfa lua o lua tolu International Tournament. Ma ua vai aso ato ai nei talo na whaapaleina tautai o le Yellowfin malo lato ali iwaa. Po al kapiteni Roy Lee i le Siampini. Na mamoli fo le whaamalo i le team fualua na tūlanga lua ma le team Real Cat sa tūlanga tolu. O le mitamitanga fo i mō tautai mai Amerika Samoa ia Anite Pierre ma le double trouble i le whinau ma soo mai ai le tūlanga whā ma le tūlanga lima ai le o ngalo fo i le sao tautai taito tasi o ave fo i ai le whaatau i le awai le wha moe moe e au fia i le tack and release Bill Fisher Jared Williams le Blue Marlin Pito Siliona lapo a Ryan Simpson le tautai Siliona matua na iai Sepp Kolhase le tautai Siliona laititi Michael Levy le tamaitai tautai numera mua ya Pafuti Tupua, ma le ali tautai numera mua ya Jared Williams, o le kapiteni Mawalunga Roy Lee. Mata ina fo ilang o le fionga le pale mia fia mea o mta afa, ma ila pale amtanga e oane ile tau aoina o whailonga pito ilunga lima, ma whailonga taito tasi, o le amana tuapea le neita longa ili tai, ma whaaftai ai al pulenga le sikfa, peace nisi,
Na langlang atu e peo le pia Concrete Products Limited, Samoa International Finance Authority, Taulapapa, Samoa Capella, Pacific Construction Samoa Limited, Samoa Tourism, Samoa Commercial Bank Limited, Trans Am, Tropo Fishing Adventures, Samoa Pacific Forum Line, Tanoa Tustala Hotel, Le Well Company Limited, Le ANZ Bank, Hansel Electrical Engineering, NPS or National Bank of Samoa, Seven Rene Sports Limited, Oceania Gas Limited, Eat the Kiwi Samoa, BDO Samoa Pen and Company, Swire Shipping, JB Lures, Petroleum Product Suppliers, Elaine's Quality Furnishing, Delicious Cake Samoa, Amor Resort Hawaii, Stevenson's at Manasseh, Gold Star, Bank of South Pacific, Bluebird Construction, Central Bank of Samoa, Pacific Aluminum, SL Engineering, Science Studio Samoa, SMI Hardware, Apia Marine Services Limited, Lucky Food Town Samoa, HJ Kyle, Plum Tech PM Engineering, National Pacific Insurance, Farmer Joe, Samoa Return to Paradise Resort and Spa, Aliki Wholesale, Masina Island Resort, Beetham Brothers Enterprises Limited, Toyota Comtech Extra Samoa, Radio Polynesia, Levasa Resort, Seafood Gourmet, Le Manuia Hotel, Sinale Reef Resorts and Spa, Samoa Loibol Car Accessories, Amanaki Hotel, Bluebird Lumber and Hardware, Lee Transport, Aliki Construction, Realm Store Limited, RMR Limited, Rasmussen Engineering Limited, Sivafi Entertainment, LA Painters, DMC Restaurant, Paddles Restaurant, Haven Samoa, Lean Supermarket, Samoa Coffee Roaster, Samoa All Things Sweet, Samoa Bistro Tatau, SAP, Apia Samoa Norwich Cafe, Samoa, The Pico Lamb, Delicatessen Bao Rasmussen, Amco Motors, Samoa Recycling and Waste Management Association, SRWMA, Dora's Dragon Fruit Farm, Coffee House, Spa Brick House, Moro JJ Hansel Electrical, Male CCK Samoa's Coffee. Male wha moe o le pulenga le sikfalu o lua tolu, e toi wheilu ai fo i le sita longa i le tai o i luma. O le nau o tau whaafonga e tātou tala mai Samoa, ia pei o lea na whaapito au ngawhalawa ia le nei tala whaapitoa ia awa ia whaangotanga, a pei o le whaangotanga lea sifa, ia o leo whaafonga atu mo tau whaalongolongo, o la makua kele au company, ia ai maise foi o pisinisi pei o na lātou lango ina, ia ai maise o pisinisi ito tonu o si o tātou atu no, ia tonu o atu le taimi, ia pe a mau se awa noa, tala mai vai whanua, ia o na ma tau whaila, ia lea e watu foi nisi o tau tonga. O nisi o whasalunga whaapisinisi, o le life insurance po le whawhasa, o le lātou product, o le IUL, Index Universal Life, e mwhai o na mauai a benefiti foi, o le living benefits e wha o ngā au e so i fua pēr. E iei le lātou cash value, tupe foi lea e maua le cash po le tupe tōtino, ia mo whaalawe whafua sei. So soani foi ia i lātou walitaia, ia po o malo lo mai i ngā luenga ua uma wa au so i le tausanga foi e muta ai le ngalue, ia maua pele malosi mal soifua, ia au ngā i le nei insure, e mwhai foi o na insure mo tangata o loo maua i mai tu mau, ia e te mwhai la o na e wala au ma whaafsotai, ia le sunga foi po le afiong foi ia watami patilua, iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua, po le faltua ia sewi patilua, lima o tolu lua walu whaono Faiva, e mawhai o na psoaswani mai a tele, ia wa fole whaasalawina, ia o le insua e pei o na iai. Ia, e iai fo ia le tūlanga le pei o na iai le falta vale le iai e tau o le performance oro sale. Ia o le nei falta vale ia e mwhai o na mauai ta vale fo i ua second hand, e pau ale me mana o mia le nei falta vale, ia o le se totongi, ia po se silipi fo i lea, e wha amau ni ai o lai eisi nau income, po le tupe maua, ia nau na e alua i ai falta vale lea ave i ai, pe soa soani tele i la ua nei le sunga le ali pule ia aiki po ike manda, ia po le sunga ia George po si osi, telefoni 512 iwa 5
ono iwa o le ofisa le nā, ia o le la telefoni fi awea iwa o iwa, ono tolu lua, ono lima ono tasi. Ia o le tuatusi la le mwhai ona e mauai lea fo i vaenga o whanta vale, ia po le kātila, tasi lima, wha o i, o le e Whitna, Boulevard, Whitna, California, iwa o ono o tasi. Ia o i nai mawhai ona e awhea nei ai, ia e mawhai ona mauai se fisosoani, pea ai mana o mia se ta avale le nei vai taimi. O lo iai le whangu lea, o le vaila au lea, ia po le whangu fo i lea, e tau o le Asia. Leo tau tanga i mai ai, o le Asia, ma le ipu lea e inu ai, ia a lua wingu manga tai au, a uli ma le Afiafi, o le tamale ua matu a fisosoan tele, e tue whaola ai sao so lo tino, io e musele ese, ia e fisosoani tele le nei vai, io e, mai se ia o lana chao lea, e te tau sami pe inu ina le vai lea, a le chao lea, ia e whapena o na whaangai o ia tuai, ma mili ai o ia rautino, o le tau o le Venus 28, io e au ngā tele, nei vai, ia ai mai se foi o tūlanga e pei o na mana o mia, io e peila o le Venus, ma le Asia, ma le Venus 28, whapsio tai le palitua, ia soli ula le sua, 5 ono lua, tolu fitu o no lua. 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Ma whai ona whasua soan tele ai, ia ai mai se foi o tūlanga e pei o na iai, ia lea foi vai la au, vai e mau ai le soifua ma loloina. Ia, o le tātou maenga lea, ia o le Paradise Super Market and Store, ia mau ai se o loa Samoa ma me taulima. Lea foi fale o loa e tatala mai le asongofua, se ia o le asfareile, e tapuni le astonai ma le asasa. Ia ona o le nei o le fale o loa lea, ia e pe ona o tau silafia, e ina o lona tuatusi o le tolu tasi, West Lincoln Avenue, Anaheim, California, iwa lua valu o tasi. O lana telefoni fitu tasi fa, 55 tolu valu 5 fitu o, e iai foi ala tau fale, po potu ia ta o le Crystal Room and Port, po ua 5 e pe ono fale, e tofu ma potu ta i tonu, e mawhai ona fisosoani foi, le nei foi au nanga, ia mo i lātou a wese i e ua mana o mia pe o sina tangata mātutua si tseni e po i lātou fo i wali taia ia po nisi fo i o lo fia maua se no fuanga se potu ia e mwhai ona e whaafsio tai telefoni fitu tasi wha 5 tolu walu 5 fitu o e fesoa soani tele le Afioga po le fale tua ia le atuiva o li Kristo aso au le atuiva o li Kristo aso au fesoa soani tele mo oe e ona ina fo le fale o lole o le supermarket lea ina i Lincoln Avenue Anaheim ia e mai se fo i o fale ia e pei ona matu Vili telefoni fitu tasi fa 5 tolu walu 5 fitu o ia pe a ele ma fai fo na mala au ia ile swafa ile Afioga ia le atuiva o li ia fisili ya Kristo io tina Kristo aso au so ani tele mo oe awa fo ile langa OCI Polynesian Store io lato telefoni fitu tasi fa 5 iwatasi 5 o ivalua tuatusi iwa fitu lua tasi Karen Cove Boulevard ia e taule vaenga lea o le inga Galway and Karen Cove Cove Street e peke la tau foot every Tuesday e kau le astona mantua lai le tatala ina le asngofua te iwa e maona e alvia e maua ia tele o la tau meta mafa vela ia e mwhai foi o na pre-order iai ia mo meo big food masalo tamai pe iai ia mo meo o falawa ia me se foi mo meo foi pintong ko ngaki ia maltele al pastries I think o le vaanga le iai o le si vaanga lea e ta o le starfish le starfish la lea ia e mwhai o na ia ta o starfish is a teachable platform
is give you instant cashback on your shopping. At almost 500 shops that you are already shopping at Amazon, Walmart, Home Depot, Airbnb, Chevron. Ia foi I company valele pe o Delta Airline. Ia manisi lava vaenga uma e fesoasoani. Ia I fesili I le telefoni lea 5 tolu fitu o no lua ia mo le faltua ia soli ulale sua fesoasoani ma fa matala atu le nei foi au nanga pea mana o mia se fesoasoani. O le vaenga lea pe ona te la mai o le vaenga lea le viti sai o te mai tai po le faltua ona ina nei vaenga ia le faltua ia vewa sua la ulu e North Dakota ia la lato company ai o lato la I nei South Bay, Long Beach, Orange Country I nei I California ia po Long Beach foi. O le telefoni 5 tolu walu fitu fitu 5 walu fitu e te wala au iai pea e fia maua se ngā luenga whaale leia ata. Ioi ata fo ie mo ata o te tonu o whale tautau manaia ata o ainga e po se ata tuatasi fo I o se o tamā matina. Ia meso tasi lea me alofa manaia le nei vai tau o le o aso tina. Awe pai mese ata se manaia whaake le frame manaia mai au nanga na nei foi le faltua lea ia viva sua lalo ulu. E pai foi na fai mo meo pine maliu so se koe ngā pinge lava pesoa soani tele ia e mai se foi o panas mo meo kama foi ia ke kele hoi kusi ai ngoa kusi ai ia moata ia po alava ia me kaula lea mo me pengi ia ke kele foi ia kusi uma mai ai ia nisi o wha upunga ia e whai la tau e panas ia po lani arts e lua I tu whai lao na e whaafsota ia viva sua lalo ulu telefoni 5 tolu walu fitu fitu 5 walu fitu e to tonu o le YouTube e iai fo I le Facebook o le lato au ono e whai ki liva mai pe mana mia e whai fo na mamoli atu ia pe whai fo I ona meli atu ia ma le vaenga lea o le pinko lea pe ai malanga I Vegas ia Afiani I Las Vegas Afiani le etena fo pinko o le address lea e whai ai mai le aso ngafua ma le aso tofi. Aso ngafua ma le aso tofi e tatala I le 5 I le Afiafi ia le whaitoa e amata le afa leono. O le address lea te mauali nei pinko a le foi e ka le sia I etena fo Ivalua o South Decatur Boulevard, Las Vegas. Address o le zip code NV Valui watasi o fitu. E fase fulu I le pain ai 4 packs extra. E amata I le lua afe I le latu tapo action. E afe amatai numero 12 full mal tolu. E ia latu pull tab. E ai foi te tele foi afe se lau I vaiva. Ia e whapena e mau ai fesili. Mai wala au le sunga ia Jerome. Ia o ia lea o le pinko manager telefoni. Fitu lua 5, lua o tolu walu o 5 o. E iai snack bar, e iai fo e free parking, te le pakanga, e paka ai pe ai fia. Afiane te le lope ke laki ai, ona te tele lava fai longa fo, ia lea fo I pinko, ali e kale sia I e tena fo, I Las Vegas. Ia o Samoa, ia o le vangaleta, o le fia family large, o le o tau tanga I mai ai, o le motau lea, ia inai vai moso ia le address le pe ona ia Toltasi Nelson Road vai moso apia o le numero al telefoni tolu o tasi o le mopo fitu o valu ono valu 5 fitu o valu ono ia le fia large at gmail.com Facebook page fia large ia ai mai se foi ia o le Afioga foi po le sunga ia lemi malfatua ia vata efu ia malfanau e ona ina ia nei foi a faltan malo matangofi inai vai moso ai fia moa ia faso tai telefoni le maua tangofi ia I foi le fsosani mo oe ia wa foi tavale foi le ta o tavale wen ia male anga mulmuli foi le eta ul Luisa construction drafting
whaasotai le li ia polisunga ia Edward Ripley, le emaili a siaripley@icloud.com ina iwa yusu, o le telefoni 025 5 tasi 7 tolu o tolu. E whaia na alua ina se whale kamuta ia po le whaifona la tau tusia ata au lo ta pena foi la la tau vaenga fou le tau o le sports fishing ia msalo le te mau ia e whaatuina fasili ia Edward Ripley ina i vai yusu e pei ona iai. Ia o le IPS Security o le la tau ofisa i Santa Ana, California, e ei o la tau la i LA, o le sunga le alipule ia Pete Nonu, Las Vegas, San Umi, San Francisco, le sunga le alipule ia filling out Tiute, ma Florida, sunga ia William, wala au telefoni, walu fitu, lua o tolu whaono tasiva, o loo viaia la tau ngaluenga, te tele o lo whaia nei skulati, pei o tuunga ta vale ia whai, ale lalo langi i nai Las Vegas i nei vai aso, ia wha pena fui Florida, ia meise o Miami, ia makanata, ia ma LA, San Quintino, ia ma le tele lava o Faafofoga'aga e pei ona iai Coachella, ia ma CTC. Telefoni walu fitu, lua o tolu whaono tasiva. O i la ua ia, o lo ona ina foi le nei vaenga, sunga lea ia David Sai, ia ma le lii o moe tai Masina. Ia, o tātou whaasalaunga nā whaapisinisi le nei tūla, ia ale pese lea pei o nā watu pea, o le tātou pese lava, ia mō nā iaso lava o tina le nei vai tau, ia pei o na whailonga ina. Whai mai tu pai tautongi family, tina le lei. Osi mai alo lea, ia o nā matalea o na mā whatalanoa atu, ia lea fiang fwoi whatalainga, ia whono ia Frank Peters, ia tusa ai o le mata upu le nei tu la le fiaf. Ia usi mai ala ua. Tina le lei. Si vai. Manuia tele le asio tina si fofonga tai a fo radio Samoa mai lang piti California nei. Lana wona Tautai ya inga ngai Tiute ma Faiva.
whaapetai le atua mai la utina. Ia, le pese le nā pai mai tina le lei, i mai a tupai tautongi family. Ia ono le aso o nei awa i aso, ia o nai tina lava, ia pei lava upu, e au lava le ina i lau. Ia o le nei tiu la, ia, e manatu o lea o le a mata e ona maua foi se awa noa, ia e whaasoa ai foi ma le fitalainga foi a fono ia Frank Peters, ia pei ona lea sa tāpua i mai lava, ia e a mata pia ona whaasolo ia la ma pokalame ia salo e lea ua o le taimi ia e whapea nā ona whaasinia foi ma mātala no atu e tūsa o mata upu e pei ona tā pena mai ai ia le fitalainga foi ia e tūsa e tūlanga e pei ona iai ia le mea lea ia talofa atu i lau fitalainga ia fono ia ia ai mai se foi o le nei tūla ia o lea lawa sa e tāptapua ia ai ave ia sau whaatalofa ia nei tūla si o tātu watunu ia ona watula ia lea tūlanga e pei ona iai ia le tā whaafsili foi e pei o le tā pokalame le nei tūla le fiafi malo whaaloalo. Ia whaftai atu lau Afioga Taulapapa Afutiti Masina. Ia su foi sunga tātou Tautai. Sunga ia tula epa sua. Ia tātonu ma manatu ele tue whaasilia se upu. Ai aviale le nei ava noa matango fie e whaasoa tua le nea Afiafi. Ona e talitonu o se mata upu tā ua tere le nem tā upu. Leo ua mawhauwhau e talanoa atuai. Ia tauna alofa le atua whaatasimai a wale tātou a tamwhai atu le nei Afiafi. Ia ai masalo e le whaamata whauloina fois whaamatalanga. Ia ai taltonu e whaisi umi mata ua, mata upu lewa whaamoemoina mo le nei Afiafi. Ia tu o tuia ina, o le ase fofuanga o le a foi se visili e mawhai e tamawhai e tari atuai. Ia o le a pena lava o na tātou tamawhai atuiai, pe tātou tialo atuiai le nei Afiafi. Ia o whaatala ulatu lea ma le whaaloaro e tawai. Ia whaateitele, lau fitalainga foi a fono ia ai mese foi po e foi tamam tua. Ia o le nāua watu foi san whaatalofa si o tātou atunu i lau whaafonga mai le nei tūla. Ia ai mese foi o nisi o lewa se i whaatalofa atu iai, ia Tasi Smith, ia mese foi ia o Ofa Celia Smith, ia ai mese foi o nisi foi ia Kenny X valu o Tasi se iuli, ia mai lātou uma o mafuta mai le nei tūla, ia tālofa lava. Ia ona manatu la ia lea, o lea sa ma whaasoa fo i lewa yaso ma le talainga. Tūlanga e peona iai le ANA, National, fo i lea i le vaso tuanai. Ia ai o lea se i tue whaafisili atu lava i lau Afioga, ia po lau talainga. I tūlanga fo i ia o application, pe mata ina ia, so o pea le anga o lea sa tu umai le ta talanoanga i lewa yaso. Ia po le altu langa wa ia application ia i mea kau kwants i lea fo. Ia ona ta se e lola ia lea i lesi wa ainga o le tata noanga le fias. Malo whalo alo? Whaftai atu mānei au sili a lau Afioga Taulapapa. O le applications a le ANA o le tūlanga le wai nei e tasi lawa tausanga. O le amatanga fo e tausanga fou. Ia o le po mati o taimina o le whai e fo i le easy submission. Ma e tā ua tele a whai o tau as a non-profit organisation po whea lava i a le tū Ameriko AI ma naia le a mata su le taimine o na tāpena pena. Whaso tai vaenga o le ANA po Administration for Native American. Ebe whaso tai mai foi. Ia wātou vaenga le atoa o Samoa USA. Ia lo ne tangata se tilo a mata foi le sunga whaatonu. Ia e mua tuai se sosoani. Ma e peon o
o atua i waiaso on te nei. E le aisa unga nei proklama, te ale tamwhai tatu atunua tamwhai apply ana iai. Ia o se tala atu lea, o tūlanga lea wai e nei, tasi level application i le tausanga, ia po mati fo tausanga fo, i o nā o la ato e iai fo i leisi submission, mo lea fo fuanga, whaftai lava. Ia, whaftai o nā woto whafonga mai la pe o nā tā ua la mātala noanga i lewa i aso i o lea la sa mo i aile toa pe o na sao noa fo i a le polifitalenga fo o lea la se i alu sa ili. Ia lea lau mai manino, ioi. Tā pena la tātou, ia mo lea tau sa amata o lea le Masina fono ia e masanina au mai ai. O mati po apelila. Ia. Ia penta silafia. Time flies. E vave tele le taimi. Ia le fo afal tausanga. Ia e pena fai atu. O taimi ne ta pena po a uma ia requirements e sao niuni iai. Ia o atu ele na taimi fai ai submission. Ua sauni. Ia. O tari atu lea. Maftai lava. Ia, o le pe to e fōlinga mai pe to e sultasi Masina. E le o le me pe o na leo na a mai le saunuanga tamam tu nei. Ia, e vavel taim. Ia wai le la kako o ia yun. Na winga la ta pena tātou. Ia mo application ia pe o na iai. Ia whaafsota i mai ia le ftalenga ia fono ia. Frank Peters ia po le tātou community fo i le atoa Samoa i le Afioga i le prestene fo i a tula epa whaaftai li o sua ia ai me se fo i mwhai o na fisoaswani ai e mo le whaatumuina o pepa mo lea fo i a whaamoemoe e pe o na tala noa ina le nawa yasu whaaftai lau talainga ia ona o le anganga lawa e fia fisoaswani si o tātou atunu i ala nei whaamanianga ioi e le ulua kākou pe ke ua aluak koe sau ia ua afa milionga ua le sa e sau nol tamam nei e amaka le afa milionga ola ia unga ma kua lawa ma kokoe le falsa ma ioi pe au unga maua kama ia ai ole na na whaafunga mai ai mai se lawa la e le whaapea sosis me kau organization ioi whaalaput patonga ni ke o sau se si whaapea se masau application le ai fuafua iai pe ona tau whaafunga mai. Ia, o le mea la lea whaafelo i atu i le sina ulukita, ia e mai se foi o le whalitua, ia se o liulale, ia tālofa lava. Ia, ona manatu la ia le tā vaenga tā ua o le nei talanoanga le nei Afiafi tate whaasoa ai. O le vaenga le tau whaapalangi fu o le immigration. Ia po le pepa fo i o fe manga ina ia po tulanga fo i pepa fa maunia ia metau immigration tama ia fo i e lunga ia la Tiute siakina ia lau stalainga fono ia se e sauno ia ma fa malamlam o le pe e tolu vaenga ia mata mai le visa green card ia se ia o lava e citizen ia ai na fotuia lau fitalenga e te saunoa a wale amatanga i le visa. Ia po a foi tūlanga e whaangai o ia pepa o a foi a wae tele ia. Ia ai o le a mai pia lava i al fitalenga e manino ai ma ia tātou malamla mai ia. Tatuia lava noa lau fitalenga ma le whaalwala. Haftai atu lau Afioga Taulapapa. O le mata upu nei o sa mata upu tā ua tele ia teau. E tele tausanga sa o ngarue ai i Seattle, Washington, ma sa o sosani ai i o tatu tangata. I la plaina o ratou green cards, i e por whaina fōi o ratou citizenship. I a whapea fōi le vaenga o social security. Ai ta tia e sa la social security mo le temi nei. Ai o me tā ua ia tau i tūranga rea, pēna whai atu, tere tau sanga ngarua ai, fsiosani o tātou atunu i green cards, e taru ai, ona, tō tere whoi o tātou atunu, e le whapea na o New Zealand, ma Australia, e iai tangata e tau overstayers.
Ia foi o Australia se ne tātou foi tūlangi i Amerika. A le mea tā ua ia tau, come forward, o mai. O mai e sa ili, po le ar awala, e mawhai ai o na whai ia tō pepa na whamau. O lese mea o mai tauina, i le telo tau sanga, sa o ngadue ai, i le whaingo pepa o tangata nei. I e foi nisi o tātou, mai se sifo, ua iai awala, e mawhai ai o na apply, o na whai pepa, ma maua le green card. Ai pesa e fōringa mai fōi, e whare popore lawa iai. O rea o watua se whate tainga. E ise tasi ta maa, o ronto o rua le te mai pangpango. Whai whanau, to lima epa to honor whanau. Ia ane ai lawa se aure whaia i le pepa. Tau whai iai, o te tau na whaia ia tam whai apply lo green cards. Ane ai pe whare popore lawa iai. Yo ramen tu pu fam talanga. Ya wa sort of finish tu lo foi wa. O minister malo ia tu ro ia fare tonu. To sauro ia tau o fatu ia. Stu late. Yo e tasi me fai oe fa tantari te me mate tu ai lo fa nau. Su waru tau sanga tu mauanga ruenga. Ona faina to sau ia tau. Ona faina of so sana ia oe. O le mea tā ua lawa i tātou atunu. O tātou mai Samoa, o tātou o tā ngata sa ili maro. Tātou maramlama fōi o te le tau whamtala i nātu. O la tunu nei, o la tunu ese, a tunu o pārangi. Tātou maramlama le iai. Ia o maire Samoa i nei, e iai le mafu anga wa rai o na o mai la tunu nei. E ielo o tātou nunga whapea. Tātou lau mai whafo, o tātou tō whinga ia mai le tua. A whai lawa o tātou na whiwhia le tua, mtua whia le tua. Tātou te ora i atunu ese, o le nā lawa lo tātou nunga. Ma e iai ia tūlanga e mwhaina o visao sanya tuai. Mea, lesi mea tā ua tele. E iai istangata e manatu whapea o leanga o iai le mea o whare tonu. O leal me o whare tonu, ia manga tuare lei, a o mai tātou po ai lawa sau sa mo se visa whate tainga. E tele to inga visa. A le visa lawa le masani no mai tātou tangata. O le mea le o le visitors visa, po le tourist visa. E lesi taimi o mai fo ia to tele o tātou pe o student visa. Ia student visa, tātou sila fia le leina, tangata na lea e o mai nei ea onga. Io ea o vistos visa la, io tele o taimi o le ono Masina. E iei se tasin tama na sau lunga ia tau, lunga ia siaro. E manao e whai o na pepa, na whamau. Ea, no whai atu le iei, e whaafeano e saua nei. Ia tala mai la, sau e asidon a inga. Ea, o mena ia maamlama le iei. Tātou maamlama le iai. Na sauro ta maria, o tangata na sau e asu, o na kaseni. A wala ne mwhaina o visao sane tuai. Whaapea, se vang na ai whaapea, o rou tina, poro tama, tua fine, tua ngane, US citizens, or US nationals, o na mawhai leo o so saniatu. So stangata rawa e sau whapea sau no tourist visa, a leai se tama, po se tina, po se uso moni, po se tua fina moni, or US citizens, or US nationals from American Samoa, a warana e mawhai o na whai ai ia pepa na whamau. Ma, to tele tātou fo i nei, o taltonu o ro iei tūranga rea, taruai, ua manatu nisi, whaapea, they have problems with the law. Mea moni ma whaamaoni, a whai ua e sori tūra whono, a oelang sau le visa, tūlang whaingtā tūranga nā. A sau tangata ia tau,
Whape mana if you file on a green card. O mea mua lava, o te sent ina, I le mea e siaki ai, lona criminal record, po le ale tūlanga o iai. A whaiwa a whaina le green record, le background in e ipo. Ngaru I se mea a te ua, tupu se misa, ia po le mea for domestic violence. O le vau na ia mana to olua, po le vau ia mana whanau. A involve ai leo, I o le whare tonu na. O le tūlanga lana, a sautangata whapena, e tasi lava o tala iai. E iai ia lo ia expungement lawyer, expungement attorney. O lo ia lana, e adu o iai e taumwhai, e tala no iai, e fsosani taumwhai clear lo record. Ma whawhi tauri ia na iai mua. Wa a whai e apply o lo green card, au iai whawhi tauri ia, you will be deported. And I will not touch it. I lo case. Ia, o le mea lai e leanga ai. A whai o se tūranga whapena, ia, te aru I Samoa, a rewa I ele tō rua mar whanau, ia whawhia la tūranga e o iai. Wa te aru I Samoa, a tūranga whapena, e le mpaina e toi o mai I tono na tū nei. O le mea lai tā ua I tele a tātou ia, tō ia Amrik Samoa ia. A tātou ia e o mai nei. E tā ua tele lo tau nuumaro I nei, tau mwhai, a iai lawa sawa noa, e ma whai o na whai iai I o pepa. Wa pēnu whai atu, e iai nisi o tātou, ua iai awa noa e ma whai o na whai iai. Ai musu lawa e whai. Ai musu pe I e whoringa mai whaare kea po stūlanga whapena. O le ara le mea o tūlai mai. O le mea o tupu. A o tupu ia whaulawi a inga I Samoa. Po ta maa, po tina, o I ale wala o pa I ale atua. Io whainga tā roa na atu. Io e. Ia tasi lewa le mea o tampa e assembly. Ia se leni. Io e. Awa mauti noa lawa. E aluatua ma le tue fo mai. Io e. O le pisa ila o sarapata inga I le temi nei. Ia tamwhai. Come forward. You know, if there is a will, there is a way. Ia pēno whai atu. A whai o te roina, e le mawhaina o sausani atu e. Ia el awala, pēno whai atu. Ia lo ia e tau expungement lawyer, attorney. Yes, e whaistango tā. E aru o ia ta no iai. E tusa ma le awhi lima salau. Le tau e tam whai lo ia, e clean lo record. On to saweli o e tam whai to e whaia I o pepa. O lesi mea fia au maia. O tātou ia pei fo o whata inga. O matu a inga sa mai Amrik Samoa. Ia o sa mai sifo. E le tau waru, le whapea e tau waru matu a inga e avea ma sitseni pe tam whai whairon sitseni. Taluai o ia Amrik Samoa. E ma whai lawa matu a inga on apply moa whata inga. E o io Amrik Samoa. American Samoans, pe tātou silafia, they are US nationals. O le aluing o le upo US nationals, yo tātou silafia. For a very simple definition, US nationals, just like US citizens. I mean, excuse me, I take it back. US residents. It's like US residents. Le aluing o le mea, e iai rato wa ia te tau, so se mea rawi tono marone, vangai e le mwhana parota. Se longa lava, e alu o e apply lo US citizenship. Pape na fo matu a inga. Naan whai o na parota e tonu, so se parota lava. Ai se wa umana vea masi seni o le marone nei. A whai lai apply lo US resident aingi, a to lua o e sau mai tonu Amrik Samoa e mawhai. O mea na e tau second preference. O lea mea e tau second preference. O second preference, o tūlanga na e whaatari o mo le 5 tausanga. Sa am whai lea on apply o le US citizenship. I tonu Amerika, I tā whai. Apply lo green card a to lua o e sau mai tonu Amerika Samoa, e le siseni. A whai o siseni lo to lua, I apply o e to become a permanent resident, get your green card, e tolu la tausanga e whaatari oe.
ona mawhai lea ona e apply mo le US citizenship. Lesi mea tāua tele. E tāua tele, le taimina le apply ai polo citizenship fo. E tusa lawa pe whaapea wa avea oe ma US resident wa yailo green card. A le taimina ma yailo green card, sa yo o le taimina o la e apply yai. Avea oe wa mana avea oe ma citizen. E siaki lawa do criminal records. Tasi na me mua mo tūtiro yai po la tūranga o criminal record. Wa elo se mea ta aroi sesi. Au tūtiro tūra e whare tonu. E tasi lawa whautuanga yai. O le roia le e tauna e alu ai. Taun whai clean mua no record. Because this is not going to work. Ia pesa ira o tala no atu. Tātou ia mai tātou atunu. Iai le mafu anga warain tātou mai nei. Ia whai lawa ua iai savanua e tau ai ona e apply for your green card, do it. E var au mai foi o tātou officer o le a tō Samoa, USA, tangata po le sunga fo tātou tai Tiute epa ona maua atu ai leo o se soswani. O le mea tāua tele pe no whai atu. O lo iai ave noa. O le atunu nei, o le atunu whamunianga. Aua ne e pole pe o hoi pe te whewhi, pe no whai atu. A o loe le mwhainu soswani atu e. I will let you know. I will let you know. Na matano soswani tātou atunu by 1972. Se i o mai rawa temi nei. 1972. Temi nafta umaile high school. Mo tātou tangata. To me, it's a blessing. Mai mana tua rawa ia. Upu fo ia le tasi o President America. Ua rausi la fia fo ia tātou atunu. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. O sa langona na. Awan e fisili po le ase. Po le ase mea e whaia lo watunu mo oe. Ai e fisili po le ase mea te whaia mo lo watunu. You know, it's a blessing. You know, le tamo whai e fisoswani mo tātou tangata. Le lau tala noa tuai. Ai lawa se manatu po sesi o mamafa se yesi avenga. I tūlanga whaapea. Ia, e fo ilesi, se watua lesi case tāua fo. O se tasi tamaa. O le tonga. Ia ilungai i Seattle. Na sau ia tea o pia mo se soswani. E fia whai no pepa no fumau. Ia o le tamala, wa lewa na Amnik Samoa, wa maliu la no na wharetua i Amnik Samoa. O na saura i nei, ia tue whai ei lesi no tō rua. O le whina mai pango, mai tuila. Ia no fso swani le iai, ia e tam whailo na green card. O le mea mua sa o tala no iai. Nau e whaapea mai, sa whai moro wa inga i Amrik Samoa. Tasi nā mea, e mana o mia le whaamau ninga, lau umanta tara lau whaawiponga i Amrik Samoa. Wa e lem whai oena, whai lo to rua i polu po tuila to sa uneto e whai lesi to rua i penta surafia, mea nā tau polikami ma e whaasai tono o le atu nei. O la mena tupu i le tamalea. Uma le lea me uma. Ai pauna mena na whaare tonu ai. Sa o tusi i Samoa. Au mais wha mauninga o tamalea. Ua maliu non tō rua. Maliu non tō rua. Ona whailea, ona move, whaia i ona pepa. Na wala o tusi tonu le official kovana. Ai refer tonu o le vaianga le records i Amrik Samoa. Ai tari mai Amrik Samoa. O whaapea mai, e whaamari o records uma o tonu matu officer, walu tsunami. Ia, walu tsunami. Ia wo le loino por ai mera whai. O tūlanga rea, I deal directly with the US immigration. I just contact them directly. You know, this is what happened with my case. They will let me know what happened. O le tari mai, tusi pere, il vaenga lea o le records, i Amrik Samoa, au mai se tusi
notarize my this is what happened. You know, this is what happened. Wild way record ngay why they to tasi sangat. You know, my little tuition my America Samoa. It's out my south. Yeah, or Chinale or the Tamalia, the way is Seattle, Sao Mariu ya don't fight you. You know, much all umari immigration. Fata Joa, Fata Tamalia, we are telling the truth, nothing but the truth. Too long of a pen, I love us Fafitauli, ya pen for yet. I deal directly with the U.S. immigration. Marite laid of Sosani, my Otangatala, they're there to help us, but we have to help ourselves. And they say, Tato lava, Otatu Tangata. O Savnet, California, Otutilo, Latunu, Mexico, Langalava Latunu. E ma losi te la tu Sosani mo la tu tangata, ma o la tu la tangata. Pesa I o se mea na tate mana o fuita ita iai, o sava noa fa aftai do matu ngā rue fatas, ma sunga ya tu epa, me ala I a toa Samoa, USA, ma nisi foi o tatou uso tu whawhino o tatou ngā rue fatas, ia tasi le mea e tam whai e tatou ngā rue fatas iai. I want you to know, me marmama lei, a sau oe e tala noa mai a tau lo whamsinonga, everything God knows is strictly confidential. E na oe lava, ma, e oe lo to olua, e le mawhaun o tala noa e lo to olua, se vang nau e wha tanga ina, po lau wha nau, se vang nau wha pema, yes, you can talk to my kids, yes, you can talk to my wife, on sa ama whairan o tala noa iai. Everything is confidentiality is very, very important in here. Tulanga na itato mamla mai. Pesa ilo tamfa yatu. Come forward. Yoe. So come forward. A faina sa na te roina sa visa. Po leare umio lo visa. A o yesu lang fa pena e te fianu mau. Ye tangata o mai tau au I Seattle. O lori lei e le mawhai no Sosani iai. Tase rau tala iai, ala sua se tene Amerika Samoa, e tena whai. Ia pe sua fwoi se tene mai upolu, au umuan whai pepa. Ia pa sparani fwoi, na e tua sau lewa ai au. Ona mawhai ren o na o Sosani atu. Ia e iai tu la whona at malo, penu whai atu. I'm not a lawyer. A iai se mea o te mana o mia ai, po se whawhita uri o tu lai mai. I talk directly, I deal directly with the U.S. immigration. Their job is to help us, you know, and I believe that they're doing a great job. And by the time we are in Seattle, Washington, I go into the immigration, you know, a lot of time, talk to them. There were so many, they were very, very helpful. Yo tatu tangata. Yeah, I might love tangata ya tau fai, ya whawa maa, ya rato suafa, whawa maa rato ingoa aua nei, a vea ma tangata whapea, they live here illegally, o se tūlanga whangata, pen whai atu, ya mea rea ngai, au tuk mai whau lawi Samoa tatu a inga, ya o tere rawa whio, ya o whangata, ya tasa almea o lafo o se leni. Ia, pesa iore, o tam whai atu rea, pe se susiri, ia. Ia, malo whaftai o nau tō whafonga mai, se vaenga mua I me tauisa, ia ai telefo I o isi a Pasili, ia ai se I vavai tātou foi le pese lea, ia a maea, ia on tau whai atu la, ia lea o lesi vaenga o tātou Pasili o leo tō mau foi, ia ona maea lea il vaenga lunga lua, il pese lea mai tātou katea, ia o pese au aso tina alofa. Eu si mai ala whafonga, si wafonga o tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ma lana awonanga, tau, ia, inga luenga, I Tiute ma Faiva. Tui! Faiva
o mia pe oe le alofa o le atua o se tina lele fai mai e taungata e sili atu i lo menina o ilona a au le ula tano lona a inga e leo le la lele hawai fatau ba a o le alo fai ma fana fana e fusi ai totonu a se ma futanga sawa taulapapa ai le mafutanga hana o Yesu tina e malu hale vasa tua setama tua ya setina elele ilana fautua e pe yo se la mepa e se sulu o setina lele fai mai a taungata e sili atu i lo menina o ilona a au le ola tanga o lona a inga e leo le la lele hawai fatau ba a o le alo fai ma fana fana e fusi ai totonu a se ma futanga Masina o ile Manuia o setina lele fai mai e taungata e sili atu i lo menina o ilona a au le ula tanga o lona a inga e leo le la lele hawai fatau ba a o le alo fai ma fana fana e fusi ai totonu a se ma futanga o setina lele fai mai a taungata e sili atu i lo menina o ilona a au le ola tano lona a inga e leo le la lele hawai fatau ba a o le alo fai ma fana fana e fusi ai totonu a se ma futanga
Ia, o le pese le nā, ia, pen mai tina alofa, ioe, mai tau katea, ia, e mana tua ia, nei vai tau o tina, ia, e mai se foi o le alawa tātou te, so i fua foi tūlanga e pei ona tāpena ai mo le lātou waso whāpitoa. Ia, o le mea lea, ia, leo pei ono tō whaafonga mai, ia, o leo watu ia se whaamalamlamanga, e le talainga ia whono ia po le tamama tua foi, ia e tūlanga e pei ona iai me ta wisa ma, ia ai e se i au maia se tūlanga e pei ona tātia mai ai, e wale wa uma atuanga i le visa, ia ai ina wo o la le Queen ka, o le aia tau si la fia i tūlanga, ia e me se foi o ai a inga, ia po pepa foi whātumu, ina ia mwhai ei ona sila fia le atunu, o le foi e maua atu lunga i le tele foi o i lātou o lewa au mai ei foi nisi o loo whapea ona lātou a ngalu lue ai, ia ai ona o le tau mwhainga lava ina ia so tau au pea, ioi, a tonu foi e iai foi nisi mea so ani mai ai, iai foi nisi mea e mwhai foi ona e fitalai foi iai, ia tu sai o le mta upu ale me tau immigration. Ia malfa alo, fono ia? Haftai atu. Manuia le sili ua au mai. Ai mua o te fia tali atu le manatu leo o ai atu lunga i le tātou port. Iai se tasi tamā lea, iai se manatu o whāli mai whapea. It's hard for me to trust our own people. Taruai, iai fo i tangata ua tala no mai a tau. Whapea, iai se tasi na sosani mai a tau. Ia te e au watu a ia. I feel very, very sorry that happens. Iai lo tātou nunga whapea. First, we have to trust yourself before you can trust somebody. I have to trust myself before I can trust somebody. O le sili pēna au mai, o le tūlanga lea o le green card. Pe whea o na mau o le green card, pe apply for the green card. Ia pēna o whai atu. E ma whai o na apply lo green card, pe a whai o lo to o lua, e sau me Amerika Samoa. He or she doesn't have to be a U.S. citizen. Or they are U.S. national, as a uala or second preference advanga na. Ma whai on apply na. Ale mea ua ia e mamna malei ia apply, but you don't have problems with the law. E lei sau soli tu la fono, pe whata tainga, ne te ua ese taimiua, tupu ai se misa, se mea, po aru le pā, tupu ai se vevesi, ia ai a fia leo, ia o rono winga, o le ai tonu o lo record, o tūlanga na e mwhai ai o na apply i lo green card. Po lo tamā foi, o lo tamā o le American Samoan US national po le US citizens. E nisi o tātou atunu. O mātua mai Amerika Samoa. A ea se vai taimina o ai i Samoa i sifo. A te o mawai whanau. Whanau, rato whanau. O te mantua inga o taimi lea au iei le fionga ia fofo sunia. O tātou sui na i le US Congress. Sa whaatu ina le pili e tau One Parent National Bill. E whaata tau la mo tātou ainga lea na pio mātua. Mātua e mai Amerika Samoa. A te ua o i uporu whaata tainga pe no fai pe fai au ai. Fai au le nu. Ia mo wailo ta meiti pe to tolu pe to fa pe to lima. Ia ta meiti wana, o ta meiti nao o Samoa sipo. Le la ia le pili na phone fa au de tema po one parent national bill. And fine for apply ia ina. Ia pe fa ia or mea ta ua you have a clean record. Ia terminate it apply ia. A fai te sau
tasi lau for tua mua, mele, I want you to go and get your fingerprints, get your criminal records. Make sure, your record is clean. Ele se termina sa faina o ilungo o tulafono. O me sa ua sa faina o so sana tia oi. Why it's pointless. Ele sa nga if so sana tua. A lewa I lore le tulanga o ia. You will be deported. You have a fair matua tolua ma whanau nei. Pero whai atu talu fisili, o tama, o tina, o tua fin o luso. No cousins. Eleni cousins. Eleni whai ona apply, ui so cousin, pe first cousin, maua, pe second cousin, tulang wha pena. Tu lofo, esanga wha pena. Ita sarau tala, ale sure se tene po se. Tama amik Samoa, po. So tatou mai, nisho tatou mai Samoa sifo ona avea ma si senyo nea tunu. Po, fai pepa. That should be one of our priorities. That should be our priority, one of priorities. Au tatou nei tunu. Pen fai atu tatou tangata sa ili maro. To tele fo inisio tatou o mai nei la tunu nei. Alaio mai ma la numera mai Amerik Samoa. E taruai sa whainga renga Amerik Samoa. Sa whainga renga Amerik Samoa. No ora wo mai nei. Rau tam whai lava. E whaongala to numera na sa whainga renga Amerik Samoa. O le mela e langai. A ora tami e te retire ele mawala lo retirement. O meana sa ua tele lo tam whai o pepa nei. Ia maua ai lo retirement I temira sa e whenga wanga I nei. Oro ia wanoa au tātou sa iri. Ia ola tali atu lele. Whaftai, tai o leo pe o tau watata manino mai nisi o tūlanga e pe o na mana umia. Ia mo lia toluono wepo amo musu. Ia o lea la tuatulunga telefoni lea ale talainga ia fono ia te wala au mai ia mo nisi mata upu te fia malama ai ia o nisi foi o tātou o lo ilunga ia whawhetai o tō whasoa mai e pe ia o lea nganga lea ia e au ngā foi o le tau longo atu ia mawhai foi o no tō whasoa mai ina ia tātou mauai ai o le mea le pe o lea e tau maua atu le talainga foi a fono ia pol tamamutua nei o tātou e pe la vea lo se mea vole lafi ngofo lo e tawana e sau alu e vai I lātou e tele foi soasani e pe o nisi o leo wai lunga tātou penga te whailang ia o lo lātou whaia foi lea ngā luenga ai pe o le ala leo wālai o nei ia e se manatu foi le talainga foi pol tamamutua nei e tau longo ma avatu Yoi, awa tātou te whewhe ai o mai pea. E iai nisi o lātou e whsoaswani ia mai se fo o lo ia e pei ona iai. Ia o le mea la lea, ia o le matalo pe umatu le fisili lea. Ia se ia umaia ia so finangalo le tūlanga le pei ona iai. Pe a mai al tātou pese lea langa leo watu ia leo toe tasi o leo toe mamau. Ia o leo le atu e tai natu le tina na whana ua. Ia e whana wina le ola. Mai Pacific Club Band a mai ele pese lea. Ia ona sa abatula ia leo tātou fisili muli sitseni. Ia mai o le apo ise mea pe soani ai ina ia tātou tangata. Ia wai o lesi mea le pe o le maua o le mai lunga pe. Makua fefefe ai le tau. Ia ai se sa no pe ia le tātou fitalenga ia fono ia pe mai al pese lea. Ia e fa malama tili na ivaenga ia lua. Ia o le naua tu atu nisi o telefoni. Le telefoni le na lua tasi tolu. Walu wha o tolu iwa lua. Si fofonga o le tae au fau Radio Samoa. Mai Long Beach, California nei. Ma lana ua unanga Tautai ia inga luenga I Tiute ma Faiva. O tina
na whanauina leola. Sa ofi nei loa le sawaina o tina. Mana ia koe lea o le pese ke loia le sawaina nai o tātou tina. Tauia!
ia o le nā le pese ia mo nai tina ia awa lava le nei vai taimi o le sauaina o nai tina ia o le pese le nā e pei o nā watu ai mai Pacific Club Band tina na whanauina le ola. Ia o le mea lea o le atu loa mo le tātou waenga muli ia e se saunua ai foi ia peftalai ai foi le lenga ia fono ia po le tamamatua ia Frank Peters ia e tusa ai o le mea tau citizen ia ma se iwa ai po le ala se mea fesoasoani ai awa le mea le e fefe ai tātou e laku le fai mai o e fiafe kupe fai ai mea fiafe kupe fai ai se ia ona ia wha malamamaina ia ona taualunga ai la ia lea pei ona iai fo'i ia le pokalame ia e pei ona iai i on tātou se e lea mo le vaenga muli e pei ona iai ia mo le lau talainga a pono ia ke i sauno ia e tu sau le whaamalama e mea tau sitsen ia e meise fo'i o se fisoasoani mo nai o tātou tangata. Ia, haftai atu Taulapapa e pei ona ofa atu i se tami mo whano. Na oe apply mo le siseni o le mea tau e tāua. Wa o le awara na e mawhai ai e pārota i tonu o la tunu nei. Tasi nā mea e tāua tere i o tātou tangata. E le ngata tātou e mai sifo, tātou ko e mai i Amerika Samoa. Ngā pen whai atu. Amerika Samoa, tātou uso ia, they are US nationals. Ia whaingo pia lawa la tau ia. Nā tau nu mea nei apply loa. Ia, tātou la ia o mai i sifo, uman whai pepa, ia ti pensi lunga le tūlanga o na whai ai i apply lo green card. Pe oio o rua sa mai Amerika Samoa, ia le i siseni, ia pen whai atu, whaatale 5 tausanga. A whai o roto rua wa siseni Amerika, ia e 5 tausanga. Excuse me, 3 tausanga. Ona mawhai leon e apply le US citizenship. A le mea tāua o leo e tamwhai stress in hia pe whawamafa ia tamwhai RSM ma le sori tu la fono. Wharononga tfo i upo le peselen au mai i tātou sawaino tina. Io sawaino tina ia e iei le tātou nua ia mea tau i nei o le domestic violence. O domestic violence o le atu nuu nei Amerika o le mea moni ma whaamaoni o le tūlafono e tū lava i tina. E tūsa lava pe se ia il tina. E tū lava ma rosile ia le tūlafono. O tele taimi o te arua i whaamsinonga i court. E tūsa lava po le afo le saol te mai i whea ia e tautala mai lawa au mai lawa tūlafono e whaamamafa lawa o tina. Na o sina whautuanga lai titi mo tātou te maa. E lea o ia la puatam whainga. E lea o ia e maa neira matipia. Ole mea moni ia tātou te maa. E o uma tātou mera lo toita. A ia lo stulanga whapea ua ti ngā le loto. Pe siru tamwhai, take a break. Aru se mea. Ia, nufu ai la ia lea, ma fōi tamwhai whaatea le ita. To e sau fōi la ia lea. Awana i tamwhai whaatau matatau i le tina. Ia, maisa le taimi lea pe whata a mānawa tua le tina, pe whata a mānawa tua e fōi oe. Ia pe si o taimi lea na e tūra i mai iai. Maybe what you need is take a break, aru ese la. Wa, marosi, telefo tātou tangata. Telefo taimi sa ta whamtara upo e fōi. I tonu whamsinonga o mea lava lea o domestic violence tu lo fōi. I tonu o tātou atunu. O tātou tangata Samoa. I o tātou le. Pese e maua telefo o tātou e maua le mea lea o ite tano fie. I nai tina. Ia ui fua, ia to sara mō muni lava. Pese e o tina lava e tapa iai. Pe a iai se mea e whare tonu. Ia mea na e tātou tamwhai. Ia tātou o wea ai. E ta arawa whiri te mi uma. Sintina rapata inga. Mo tātou tātou pia o wea i tūranga wha pēnā. Pēno whai atu. E au lava, e tū lava le tūra whono.
mo tātou mutina. E iai fasili lea o mai I lunga I, leo te wawa ai atu iai, se fasili se tasi o tina, whapea na efenga ruenga I Amerika Samoa. O iso tātou I tonu Amerika Samoa, e la apply ia numera, e whainga ruenga I tonu Amerika Samoa. Na apply leo numera I mai whafo nei, na watu leo numera sangole mu, whainga ruenga ai I Amerika Samoa. A ora e sau I tonu, sau ne Amerika, e le whaonga ina lo numera na. O le mea e whai, lo waro apply I lo green card. Wa mea lea ngai, e sau whainga ruenga whaonga. A te o te milo e retire ai, e le mwhaina, na maua sau retirement. O mea na ta ua te rau tau whai, e whai lo maua lo green card, ia po nofu tu mau. Ia masalo po tali atunari, I le siri leo te wae te malitina lea, te lopo feare, le stete lea e siri mai ele, ia le tina lea. Ia, te wae atu e fo isi, ke siri lea fia mamamai, ia penu fai atu. Ai lava se siri wa au mai le tātou ofisa o le ato Samoa USA. Tamwhai ato Samoa USA. Tamwhai mo atwal tari. Wa au mai foi a leo ia tausi tari. Ia mwhanu sa ili tari. I can always look it up. I can always find out. Ia toi wa au wa toi foi la ia leo. E lei se siri lei se tari. A mea tā ua pesa I o le anganga le tamwhai atu. Ia tamwhai o mai whai tātou pepa. Lesi mea maaria tele I le salapo o duas futa o sanga se taimi whapena. Wa ngalo ia tau taimo President o Amerika vai taimi na. Sa ia le amnesty program. Sau I tonu I la tunu nei Amerika. O le ale amnesty program. Amnesty program. Yeah. O sawa noa lea, mo tangata uma. Asia, for people to come forward. Tamwhai sawa maa, I tonu na tune. Ia pe fōringa mai. Ia isi tangata, pe fōringa mai I re kia wara tau ia. Ia o te le loa, I le mea na. Po le aro lo mafuanga. Ia tia ora tau ia, I so tangata lava, e iairan priorities. Ia pepa tasina priorities ko a tangata. A sea, ia mo do pe, ia so staimi lava te fia maranga ai, ia e maranga. Le sura me ma tua le tatou, a fai fona o maua lo green card. Ia a la tua pe fia ia tu tuila. Ia Amerika Samoa. You need to have a visa. Ia e puta ma fai lea ona e enter I tonu Amerika Samoa. A fai o se US citizen po o se polu fia watu nei uia to Amerika Samoa. You have no problem. You just go to American Samoa, fai sau shoppinga, po a nyau mefi ave I Samoa, I sifu, no problem. Fai dat fia uia to Amerika Samoa, fai sau container po last minute na oire, na your green card holder, you have to get a permit from American Samoa in your ainga o I tonu Amerika Samoa. So sania tampuena e o I tonu o Amerika Samoa. Io tala no atu nai I le tūlanga lea o po tari fisili. Ia, whaftai, tai o lewa maua pe ono tō whafonga mai I le vaenga tau visa, me tau green card, ia ai me se foi I o le vaenga ia tau citizenship. Ia pe o le maua pe o le taimil na o le plestene foi le vanu veken. Ni le balu lua ia pe o le tausanga na le e le amnesty le lena sau no atwai piftala ia atwai foi ia le lenga ia pono ia. Ala se soani mo na yo tatu tanga. E si fio la se me soani ia pe a o pe tasile me pe me tau tupe po se lenia a wa ta ele pa pe pa fua. Ia se sau no fa manino le tu. Mo lava. O le taimi nei apply o I have to double check.
I think afe future lau fai ai te apply o the green card. Afe future lau ta la. Ma se tūlanga e whangata fo ini tangata. Al mea fo lai tato mamna mai. So tangata lau e sau mai Samoa, pa pe o lai sau e ta whao pa sau e bisa. E mea ta sponsor. O sponsor ana e ta ua mai o iona e responsible I expense ka anka ngai I kembea ngofu I kong Amerika. Ia, e iei lo manatu whapea, stato nunga whapea tia. Tasi lea mea o te manao e tiro I tonu I stato grant e avide ANA, Administration for Native Americans. E lea ngata ya tatou e taunu e manatu e citizeni, ia tatou uso fo I mai Amerika Samoa. E fia citizeni, ia o tau citizeni e lo se mea titi, o se mea tele. Ma o te manatu e tau fo tiro iai, tatou vaenga, o le ato Samoa USA, mo ia foi, mo lea foi au nanga, tau fai, ia o mai tangata, au la vea le tau, ma mea tau fiai oe. E iai lava le awala e tau na whai iai ai pesa I tasina mea o la tau whai tiro iai tau whai se grant au mai wha tau la mō tātu tangata fia apply le I le siseni po le green card fo ia au iai ia visosani ia awane tau fia ai sesi e mana o mia le green card por si senio Amerika ona o le tau o pepa ioe e whaisi tangota ia mai se o tangata le sau mai sifo ia ere mpaion whainga ruenga tera la wal taimi te work under table ia o ngā ruenga na ia e whaisi whainga tā wai e lo ngā ruenga tutongi le lei e pūre ata tangata rai e whainga ruenga ai ia watu ale whārima kā laire le kula ia o le mea lava na ngā ia o le tari atu nai tusa male Faafosiri. Whaftai, leo wa tailawa mo le whasoa, ia le mai tau atu o le whai mai a lilieni tau wala e pe fitu se lau le sitseni, le tau, o le tau leo le whailo sitseni ia e fitu se lau ta la Amerika. Ia e manatu la e pe ona e sau no me tau community, ai e foi la se soani nei fa la putonga I me tau e kalesia po ani me fa pela tu te soani ai espans. Pena o community ai a foi e fai. E te le lava le soani e kalesia. E tasina me e titiro iai. Ia po se tangata fo e sau me Samoa au tonu se e kalesia. Ai ua manatu e kalesia. Pa pea matama na o tangata lea e taru ai oro iai se tomai whapitoa pai pese e mana o mia mātou ia o le tūlanga na e whai o na soasani iai ia taru ai ea e whangatāna maua tuanga tangata whapea ia po ai lawa se pos fai au fo I sawa I nei ai ua mana o mia e kalesia io e kalesia la e fai on tau sangaina a pe o mana o mia tātou ia tangata nei ia e la visa na I think e lua tolu tau sanga I'm fine yes ia ole iungal nao tātou por kalame pe on fatal noina ia tu sai foi o le me tau pepa malanga me tau immigration lo ia atonu foi o lewa maua e Afiafi lau ia le cast foi o ia ai lima se lau ia pepa foi e me tau mai ia o luna winga o le whaasoa lea o le foi e mauai e nisi foi o tātou atunu o ro la te ofisoasoani ai ia ai o le tāua lea o le nei foi au onanga ina ia watu foi se tō whā foi ia le fitalenga ia fono ia e me se foi le tua lalo mai o le tātou atunu tātou te pesoasoani ai ioi awatu au mai
ia an tātou maua la ia lea o ai lava e maua e fesoa soani ai. Ia e mese fui o nisi mea e fia malamalama ai, pei fui o le au nanga lea sau noa ai ai ia le fitalenga nei e mawhai o na whai apalaini kua lalo le A&A le pokalame lea e tawala lai lunga pe o le community a le community lea a le toa Samoa. Ia vai e tele o awala. Ia e mwhai o na outou whaafonga mai, ia pe am whai foi o na outou whaasio ta email nau i lunga i al telefoni, ia le fitalenga ia fono ia, e mawhai o na outou tala noa iai. Ia ma maua e fo inisi ma faufaunga e mawhai iai o na maua le fisoa soani. Ia, o le mea lea, ia, tua tuia le nei awa noa e te saunoa ai fo i e whai wai le nei fo i vaenga o le ta singa ia ai me se fo i le ta te watunu ia o lo whaafonga mai fo ia tu sai o le mata upu e pe o na whaatala noina ia o na tamwhai leo vaenga muli o toi. Malo whalo alo. Aftai atu lau Afioga Taulapapa, Afutiti, Masina, ia me se foi le sunga al fatonu ia tu le epa o le nei ave noa matano fie ia peno o foi atu o la tunu nei o tātou iai o tātou lea o mai whako o tātou o tangata sa ili maro ioi ai pese i o le priority li mea lea tau lava on e mafau fau iai aua te manatu ma iai pe a tau nuu mai i la tunu nei ioi o ro iai foi o tātou tangata i nei ino fesiri so soani penu fai atu a iai tangata e mana o mia lau sosoani o le mea na oe rau maa e lei se mea la ai loa e fua le tangata e o lo to lua se vang na lau e whaatanga mai yes e mwhaino e tala noa na matuainga yes e mwhaino e tala noa i lau whanau o na whai lea on o tala noa atu iai a o le anganga ia taumwhai ia o mai e to tele tangata o tātua tunu o tonu o manatu o lea overstay fo i nei pēnu whai atu. E lewa pēna na o Australia, Manuia o iai fo i lea whaafitauri. Ioi o lea fo i tupu i tonu o tātua tunu. Ioi a iai au wara e whai iai. A whai o esi le whia inpo e ilo ina e taruai you have a criminal record. Ia pēnu whai atu. If you have a criminal record, I cannot help you. You know, I cannot help you to file your citizenship or your green card. But, o la fautuanga ia te oe, iei toi ngā lo ia e ta o expungement attorney. O la tau ia e fiosani, e whamamaina i lo ingoa. O lesi la mea ta ua tele, a whai e aru e ai expungement lawyer, e tiro lo ia lea, po le atu langa o iai oe. Po se mea sa e whaare tonu, i se fūtau sanga o tea. Whaapera mea yes, this man here deserved to have a clean record, so he can apply for a green card. A titiro atu I lo ia, whaapera, taruana e tau mai tonu Amerika, oro mōria rava o tu la fono, maybe domestic violence, rea ngata ina ia a o lau whanau foi. O lesi mea, I want to share with you my experience by temi no Seattle. Na tupu ia maa ua man matua inga. E se tasi aso wha o manawa tu ai o Galuega. Te alatu. O lai e misara watari upu. Ia o wharongi upu lai lafo e te mea uli matua neipa. Moro watari. O te le fia iai upu mamafa. O lona whaalua pe whaatolu no whailo watari. When you hear him, you have to make fun of just walk away and come home. Ia, aro te maua tua na whaalua pe whaatolu. La fo tua e whinau argument am titi mea uli lea upu mamafa. A mesaro e su tasi po su lua tau sanga o lo watari. O latu la o mano o watari. Ia o lunga la wala ita. Ta tara upu spau, meno lima. Pe koru e koru ka I lo wakari. Ia sare ma mafua la lo mafau. A te ua adro watu li la onga, ile si aso. A te ua wale mfaina uri peni. Kisiri atu tfa ya onga.
what happened, Anthony? I said, my dad beat me. La men fai, fa so taire, la onga, ia vaenga le taole. Child abuse in Seattle. Child abuse to the police department. E mam nuna le o mai, e telo o iai. Ia, o mea na tupu a sa iai le tusina mai a tau. Io show up, i le fam sinonga. Sa o waru fam sinonga, io ia, tau e au mena o le discipline, ia na na tunu nei, e tau le abuse. Ia na waru lo fam sinonga, no mea na o iai, o tala na fam sinonga, I have to leave the house. You know, aru ese au, pe aru ese matuainga, matamaki. Io la mea tupu, mea na fai, o lo matuainga, pa mea o Samoa, tafau. Ia atu i Hawaii, e tolu Masina na iai ma, sa nofu ma tua fina. Ia foi ma ina ia lea, te uma foi la ia lea. Mea la iti whaapea, mea la iti whaapea. Ia, lawa i tonu funga le police department, the record mea na mori ai. Ia, ana, e foi mea ka o statute of limitation. A statute of limitation, o le umi na e iai, ia, se sori tu la fono. Ia, na le toe, a whaina lea. Ia, asio na wha lawe foi. E iai cases, e apply iai le statute of limitation, ia foi cases, e le apply iai le statute of limitation. How did I learn about all this? Pero whaiatu. You know, since 1972, 73, e o mai o te mine, o ro whamtara upu lava. Le ngata i tono whamsinonga, a o lunga po o telefoni. All across the US, people call me. Le ngata i tono whamsinonga, ia whare mai foi. Io vara au mai e tangata. It's a blessing. You know, it's a blessing to be able to help somebody. Yeah, ole tari atu lea, you know, sunga. Ta ua tele tatou whai tese nei, atu nuu whanga tā tele, lo tatou wolai. Ia ma whaaro lawe tau wai. Whai wia ia le tau saunoanga e wha umai ia le tatou whātuai tatou atunu. Ia tatou se e lola ia le mo lesi vaenga e pe ona iai nei Afiafi, lo whanua. Ia, whaftai atu lawa, lo Afioga Taulapapa, Afutiti, Masina, ia mese foi sunga Taulapapa, sua o tatou Tautai. O te mamoni atu pea le whaftai ma whamalo, e tusa foi ma le amana ia ina o lo tangata. Ia, whatever lava on tano mai le uso lea, o ta uisuina lava oe Taulapapa, ia tia o teo mai whaile ma proklama ma Taulapapa. Ia, tasi lau tala ia i so maho whau, ta ita le masani, i nei mea. Ia, ai whaarua pe whaatolu, na whai mai Taulapapa, ia o leis o lau te whaataitai. Ia, taratonu lea wo iai, ma o te watfoi pai marui puenga, te a whai ua iai se upu, le tautamari, po se ngana foi ua sala. Ia, taratonu ua na ole, le atua lawa e sira loto o le tangata. O le fia au na lawa ma le fia tau whai, e whaoswani mo tātou tangata, o tātou o iai le nei o langa whangatā. You know, we've been blessed to be in this country. Wa tautonu, le mea moni me whamaoni, e le aise tātou na ola mai i se fuane i Samoa, na te loina, e o mai nei Amerika, e nofo ai. Le fo i sesi na ola ai whapea, na te loina o ao e ola i fo manofi Australia po New Zealand. Le ai, tautonu, o meo tātou o mai nei, tātou tō whinga mai le tua. Yeah, let's try to do the best we can. O te mana tua lava upo lo tua a whai mai a sau, whapea mai. Don't take advantage, you know, of anything. Don't take advantage of anything. A whai wai ei se mea wai rina, se mea lewa whai le isi tangata mo oe. Ia tau whai so swani mo le isi tangata. Ia na, salo ore, se tala no atu na, e winga tātou proklama fo le nei ni Afiafi, ia mona tele le whaftai ma whamaro, ia mes fo pa ia lo whenga wenga tofi ale tua, whaftai mo te taro, ua tautonu o te taro lava
o tau mātua whaaleanganga lea mau e pe mātua leora i lea tinu o mātua mātua nwhai, mātua ola ia e pen whai atu whātiu tiro mata tu lava whāsisu mata tu i Samoa leanga o lea tinu tātou ola mai ai ia o nofu taro rawa mo tau sau staimi tātou mawai i owa no tātou wā soifua ia o le nā ua whaatu ia le talenga foi ia pono ia Frank Peters ia e tusa ai o le nei tu la malpo kalame pe ona iai mo le atu le ngang whaftai ona o le whaasoa manino e lau talenga ia po le tamama tua foi ia pono ia ua mātango fia ai o le foi ua mai moa ma a mai foi ia le tele o le sao ia ua malama ai nisi o le atunu ia ai mai se foi o le tau ia ma le taimi o lo iai le tupe whaangangaina ia wā lava ia pepa pe ona iai ia le mea lea ia lo fangia le tua maua lo soifua ia malalangi mama ma le falitua ia atonu foi ia ulia lea va yaso ia tātou e wheiloa i foi ia pe ona ia le mea la lea le pese lea o le awhai ua tuai le nei vaenga whai mai le tae au o tina mai le Sams mai a li o Fitz Fossey Smith ma le pese lea le tae au tina pese mai a lau whapong a kapue me se
Ia, ole nau o tō whaafonga, ia pe ona amatu fo le taimi o sola, ia o lea ua mai atu se tasi fo i o vaenga, ia pe ona sa whaatala noina, ia malfitalainga, ia fono ia Frank Peters, ia Paul tamam tu foi, ia tu sai o tu langa e pe ona ia le immigration. Ia o me la lea o le a watu le tātou vaenga lea whai businessi, e umaloa, ia tātou waloa tu loa mo le tātou vaenga, ia o nai pese waso whanau, ia ma pese waso fia life insurance o le whawhasa, o le lātou product, IUL, Index Universal Life, e maua ia le living benefit, ia whao ngā au e soifua pea, e ia le lātou cash value, ia mo whaalawe lawe whaafuasei, e fesoa soani foi pe o ina e li taia. E mawhai foi ona insua mo tangata o loo maua i mai tu mau. Io e, ia ai maise foi o le tele foi, o le fesoa soani lava ale nei insua i Amerika nei, ia a wā lava ia le soifua pe o mai taimi ia po le atu langa o le ai ai. Ia lo soifua foi pe o mai foi le wala au, ia a o lo mawhai ona maua se mea e fesoa soani ai, ia i lātou o lo soifua mai, e whanau, ia po tai tō lua foi, ia po nisi lava. Mo nisi whamtalanga, whaafsotai, ia le songa, ia watami whatilua, iwa, fitu tasi, tolu o tolu, whaafitu tolu lua, le telefoni le nā, po le whalitua, ia sewi whatilua, 5 o tolu, tolu lua walu, whaono, whaiva, pesoa soani tele, ia i la ua, ia a wā foi ia se insua e te mana o mea. Ia, ia ile a faltavale le tau o le PAU, Performance Auto Sale. Ia o le faltavale lea, ia iai foi a lako a mea ia tau o kātila, tele foi pesoa soani. O le faltavale lea pau al mea mana o mea tama ia, o le iai o sau bank slip, fo se tupe fo tongi, e mwhai iai o na whaamaunia. Ia mawhai ai loa o na sosoani mai, le sunga le alipule, ia ike manda po sia osi, telefoni 512 o le ofisa, o le latua tusi, tasi, 5 o i Whitner Boulevard, Whitner, California, iwa o ono o tasi, o le la telefoni fe aveai, iwa ono tolu lua, ono 5 ono tasi, e iaile la asia, Ioi, e tau o le asia foi, o le falta vale na, a o le asia lea, o le fangu lea, ia, pei ona o tau tanga ima iai, ia o le asia lea, o le fangu lea, o lo iai le nei vai tau, pisosoni tele, ia te oe e ola, e mo mea tau SARS, ia ai le ngata lea, e iai la na a Charles, o le Venus 28, ia e mawhai foi o na, mauai e moro kino pe ai ni meti nga pa se tai e paltua ia soli ulale 5 ono lua tolu fitu o no lua paltua ia soli ulale sua 5 ono lua tolu fitu o no lua ia mo nisi fama talanga o le fale o loa le ta o le Paradise Supermarket and Store e mauai se o loa Samoa e ma mea tau 5 e tatala mai le asunga fua se ia pa ia le asu fawaile Faafofoga'aga e le faltua po le Afioga foi tamai tai pule le atu iwa o li'i Cristo aso au telefoni fitu tasi fa 553 550 o le tuatusi tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California iwa lua valu o tasi e iai foi lana fale ia tau o le Cristo Room and Port e fale whapitoa mo sina citizen ia e foi e po 5 e pe ono ma fai ona e a su ai e fesoa soani tele mo tangata matua ia mai se i la tu litaia ia e le foi o ia fale ia e mo e foi o lo fia mo se pot na mapu ai se ia maua se me e no foi ia fa so tai le tamai le afion tamai tai pule le atuiva o li Cristo aso au telefoni fitu tasi fa 553 550 ai ai le vanga le ta o le OCI Polynesian Store iwa fitu lua tasi Karen Co Boulevard o telefoni fitu tasi fa 5 tasi 5 o iwa lua e ai le lato vanga le ta o Galway and Karen o le address na Karen Co
Crow Street. Pai ona lātou pekinga ia mea tau mawha, ia mai le aso lua e te tala i se ia o le aso tōnai. Io ia ia lātou mea tau mawha vevela, ia na le aso tōnai lawa. Masalo ia ia pui ora, e peika lātou mea tau mawha, awhiane iai. I le address le na telefoni fitu tasi wha, 5 tasi 5 o iwa lua pea e fia malamalama. E le Starfish, Starfish lea e tau. Starfish is a digital platform. It gives instant cash back on your shopping at almost 500 shops that you're already. I nai le Amazon, iai le Walmart, Home Depot, Airbnb, ma le Chevron. E maua fo'i i airlines, e le Tautai airline, ma isi mau me tele. E pea e tau nei o le Starfish, pe onos fulta la e mole tau sanga. Whaaseo tai whalitua ia soli o lale sua, 5 ono lua, tolu fitu o ono lua, mo nisi whaamatalanga. Ia, le vaenga la lea, ia pe ona, ia i foi o le tātou whale lea, e ta o le Fia Family Lodge, i nai vai moso, the address tolu tasi Nelson Road, vai moso apia, phone 30101, ia po le fitu o valu ono, ono valu 5, fitu 5, fitu o valu ono, e ai while latu emaili fiafialodge@gmail.com, re latu Facebook o le Fia Lodge. Ia o le nā le vaenga lea, e latu wata leo le vaenga leo falta el malo, ia el falta el malo lea, le fiong foi ia lemi, ia malfaltua ia vata efu, ia male whanau ina i vai moso. Ia le vaenga lea mulmuli, ia peila ona iai, ia le tātou vaenga lea redesign, o le ona, o le faltua ia viva, su ala le ulu ina i North Dakota, emaili redesign21@gmail.com. Ina i South Bay, Long Beach, Orange Country. Telefoni 5 tolu walu fitu, fitu 5 walu fitu, la tau te whaia ata, ia ma pine, ia meise fo i o panas, ia ma lanyards. Ranga lea al IPS Security Office ina i Santa Ana, California, iai fo i latu la i Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, whapena i a Florida. Iai latu li pule, ia me se foi pafseo tai le ofisa telefoni. Walu fitu lua o tolu wha ono tasiva, latu au nanga me konseti, kita i Coachella, CTC, ia au i la ua ia o naina le nei vaenga o le sunga ia David Sai, ma le li o moe tai Masina. Vanga mulmuli leo, le sivaanga leo, le etena fo pinko, ina i Las Vegas, e awhiane iai pe malanga i Vegas, le address lea, iwalua o South Decatur Boulevard, Las Vegas, NV, walu iwatasi o fitu. E ia la tu pai i ne fase fulu tala, ile fast fulu, ile 4-pack, ia ai foi la tu talonga ta for action, e afe foi la tu numela e tolu, ia me se foi ia la tu pull tab. E afe se lau i waiwa, ia me se tolu se lau le payout, o aso e fai ai, o aso ngofua, ma aso tofi, tatala ile 5, a mata talonga le afa leong, ai ele la tu snack bar, e iai foi le free pakanga, e mawhai una free, fasili le li o Jerome, fitu lua 5, lua o tolu, walu o 5 o, le pule leo, le pinko, e mawhai ona e mawai. Lucia Construction and Drafting, telefoni ono walu 5, fitu ono tasi, fitolu o tolu, emaili Sia Ripley @iCloud. Vai usu, la e o le fesili mo le sunga ia Edward Ripley, e mawhai ona pesoa soani ai, ia awa fo so maota fia fai e iai le latu vaanga leo le sports, e pei ona tauni ai, ia se taimi ona whapea lea ona whao ina atu. Ia le mea la lea, ia o le a ta mua atu le pese lea a Tassie Smith, ia o le fai mai le pese mo mama from Melissa Band for my beautiful mom, Cecilia Sangapul Tele, ili maleo tasua. My dearest mom passed away on January 15, lua tolu. Maua le nganga wha mai senga, ioi tasi ia ono le palau e pule lava le tua,
ia ai o lea o le ata atu ama e alo lea ona tā atu lola ia lea tatala atu loa tātou pese o aso whanau e pēuna iai le nei Afiafi. Tasi maua le mawhanawhana o lea li. Si mai a lau whafonga, si ponga tai au pou. Radio Samoa mai lau piti California nei, ma lana waunanga. Tautai inga luenga i Tiute ma Faiva. Tawi! Ma
o le pese le nā tasi Smith ia le foi sa e mol mana o mai ai mo moli ai o alofaanga ia ona o le tuua e le tina ia mau le anganga fai mai lava le upu au le atu vale o tātou lotu la e sa ili le atu e pe ona iai le malo le atu o ulfa le atu iai le tina ia le mea la lea ia tātou pese i o aso whanau ia o lea o le atala ina atu ia whamanuia tele o tau aso soifua mo i lātou malawa le ngata i ta mā o whanau ai whaapitoa lawa i tina ia whaapena o na whaapopo i le atua nisi aso se tele ia awa ia loutou soifua mo le lumanai. Whai mai le pese o le aso whanau, manuia le aso whanau, tina ea. Ia manuia tele o tau aso soifua, whaafua loa ina o tau aso, ia awa ia le lumanai e pe ona. Ia isi fufonga o le tai au fau le nei radio Samoa mai lao piti California nei malana au nanga. Tautai ia inga luenga i Tiute ma Faiva. Wasi mai a lau whaafo.
pese le nā e whaamanuia atuai o tō waso soifua, ia ai whaapitoa lava i nai tina. Whai mai, tina, ea, ioi, po e la ngona mai a sina si uleo. Aisea, ua e fia foi le ainga. E nā tina le le. Ia o le mea lea, ia nisi foi o pese pe o na mai tauina atu o lea o lo ilunga, ia o lea la se i tau mwhai atu e taha inatu, ia e pei o na iai, ia tūlanga e pei o na iai, ia o le pese lea o la soa tuai, ia o pese lava o tina, a wā lava ia le neiva i tau o whaamanatuina o lo lātou waso foi e whaapitoa, ia o lea o le au o iai le asa, ia a le pese lea whai mai moto fia fianga. O le pae ama le au. Manuia tele o te waso soifua tina. Si fofonga o le tae au fo radio Samoa. Mai Long Beach, California nei. Lana au au nanga. Tautai i ngā luenga i Tiute mawhai. Te oi, pae male au li. Motu o fia fianga. Tauia, oi. Pae male au li faa ma fola mea ma anu minu. Tiute lena, o le tamaita i Samoa. E te tausia le file muolo ainga. Ina ne i vevesi i sawanga le alofa. Ae male au li faa ma fola mea ma anu. O le tiute lena, o le tamaita i Samoa. E te tausia le file muolo ainga. Ina ne i vevesi i sawanga le alofa. O mea sina mai le atua. E a puti na tamawhanau a Samoa. Ia e mata la mamata alia i o tiute nā. E mauai le file mu o tangata. Pae male au li faa ma fola mea ma anu minuni. O le tiute lena, o le tamaita i Samoa. Te tausia le file muolo ainga. Ina ne i vevesi sawanga le alofa. O tau o tama, o ulu o ainga. Ia lango ina tiute ma le fautua tina. Le onda sa i mawha malo si ia te ia. Matatalo pea mo le manuia o ainga. Ae male au li wha ma fola mea ma anu minui. O le tiute lena, le tamaita i Samoa. Te tausia le file muolo ainga. Ina ne i vevesi i sawanga le alofa. Io e mai
mai le vavau o au matua la tō whanau o oloa taua la tō mai le atua ina ne ima imau na pa ua tu i le atu lau lau e a ele matana ma se lau whaatatau pae ma le au li wha ma pola pola mea ma anumi numi o le tiu te lena o le tama ita i Samoa i te tausia le file uoloa iha ina ne i bebesi sawanga le alofa Ia, o le pese le nā, pai male auli, ia, a o leo le a se i soa tulua, ia, male pese lea na moli mana o mai ai lu isa wha mausili, ia malana pese lea, pai mai al kama leo wili tabita. Tina, o tina lava mole nei vai aso. To tongi la waita alafu. Ao nofo pēr na wao i no maa ai. Kongo taia ko video Samoa, mai Long Beach, California nei. Ono whaile se manatu whape i a te. Lana o nanga Tautai, ia inga. Sa o tusi nei rosa tusi. O tu i rungo le lau lau. Ai o e se atu mai whale. Wili tabita. Mai na o taunu mai lo tina ai le whale. Sa ia o ina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea. O te manao i e te tongi na mai e te au tupe mo o ngā wenga ia. O le sasa ina le wao. E 5 tāna. O lo tai na mai o alala mo le tāwhi i asa uma. E 4 tāna. O lo fuluina o ipu i le tele o taimi. E 3 tāna. O lo tai na lo tautai tai au uma. E 2 tāna. Molo te wino moenga i tae au uma, e tāna. Male au whai, e se furu male 5 tāna. Ina o te fo i atu le whane. Ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i Masina iwa. Ele ai se te tongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. Ele ai se te tongi. O te moe tau langa i po uma ma whaama whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele ai se te tongi. O te pupula foi le ao atoa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai. Ele ai se te tongi. Sa o whaalawalawa ma tu inatu o i lea onga ma te tongi laua onga. Ele ai se te tongi. Ma o le te tongi te tu inatu i ate oe mo neime onga. O lo uola, o lo uolofa, o lo umalosi ato, e tausia i oe. O le tumu i le angalofa Vea oe mawhaaola i le ainga Te le Faafiti pua puanga E ngalo whapewhea i le tina E whanau alana tama male tinga Nā
tina ea pangale tele o loa lofa sa e tausi whaalavalava ma whawhanga i au ina i o wola o le nei o mawaile nei sa o le tonga ai pangale alo valea ma lo vai vai tina ea ia e alofa whaamanga mai Elena Tailona Lofa I tuina te foilona ola Every time I hear my puanga I live Faafiti I live Lofa Ia, le pese na wili tawita i oe fia masina tātau ave ai e le tina le iwa masina i oe. E le haima se totongi i oe. Fa ave oi le a onga ia ai maise foi o le fai o me uma le tina. E le ai se totongi. Ia, pese la le nā pe ono tau whaafonga mai ai ta hua lava le aso o tina. Ia, mātou te manatu ia o lea lava o foi tūlanga e pe ona taulamalama le si ui, ia e pe ona awatu ai pea, ia lea nganga i le nei tūla, ia ona manatu la ia lea i aso fia fia, ia man aso foi o whamanatuina, o le aso sao tina, ia mātou te langona, alo whape nā foi, si o tātou atunu, ia ai maise foi o tele o Taulapapa ia ai maise foi o atu nuu i whafo tu e whaole nei laulangi o lātou whapea o na tāpena ina ia e pei lava o na tātou iloa o le tina lava o le pae ma le auli ia e manatu e foi e pei o na tātou aia le nei waitau ia e pei lava o le malosi ia o tina lava ia e langa i tele foi le whaalanginga o nai tina e moni ai lava ia si o tātou atunu ia o lea lava e au le ina i lau ata mai tai. Ia o le mea la lea ia tātou te talitonu ai le anga le lei ia ai maise foi o le alofa ia ai maise foi o le au mai e lea tua ia ai maise lava o nai tina ia e pei lava o i lātou ia e whai lava lea ma tiunumuta inga. Ia pei ona iai, pei ona amatu ai foi ia le stasi o pese le nei aso. Ia se ia o ngā ia li ia te outou tamā. So ia le lima te e pei ona amatu ai foi. A lofa le lei i lau tautonga. Ia pei ona iai le nei foi vaenga o le polkalami. Whai o le o au tautonga. Ia meise le anniversary. Ia meise foi o aso whanau. Ia a wahalava nei i nai tina i le nei vai aso i le whaataua ina o le lātou vai aso se ia ulia le aso sa ia Manuia tele ia tina ia oe foi e pe ona maua ia ua wha i langi le fōlaunga ia maua pe le anganga o wha maa whanwhananga i ainga ia ona o le to e sea o tina i le nei vai tau o le soifuanga ia e manatu lava ia langa o lea tātou te tilo tilo. Mawava ai ia ua ngona foi el polkalami e pe ona whaasoa atu ia ua lea iese tātou tala mai vai whanua ia ai o lea nganga ia o tātou maua ai pe ona manatu ai foi o lea e tātou te waai i le tāua o le sao nai tina ne ngata foi ia a le maua foi pe ona wawa ai atu ia le matango fie foi o le malanga o tina foi o le pale mene vai atu ia tu sai le usu ngā fono ia mane ia le watunga foi o la tau foi a tu alalo ia o le ua matango fie so ala upule pe ona iai ia ono le fautua lava nai tina ia ai foi nei mea lai fie whaasao ia ono le tūlanga e pe ona iai la tau usu ngā fono e malo no le taupati
ia malo fo'i le ono sa'i ia e pei ona iai lenei vaitau ia ona fa'asolo pea la ia lea pei ona tatou fa'alogologo ia e lē toe tele se tala pei ona watu ono le ua tea ai fitia fo'i tulaga e pei ona iai ia e taua na sina mea ia e pei ona fa'ata'atia atu ai ia tulaga e pei ona talanoina pea ia e pei o lea ua māua le tatou malae va'alele i fagali'i ia o la ua amata ona tapena le fa'apea o le asolufu luiva o mei ia ua mafai ai ona tatala e toe mafai ai ona femalaga'i i le vao tutuila ia ma polu ia e maise fo'i o le aga'i le motutele i salafai i maota ia o le agaga fiafia ia i tulaga e pei ona amai ai fo'i ia le tou fa'afofoga atu tulaga e pei ona maoti mai ai ia tulaga e pei ona iai nisi mea o lou o iai isi o tatou atunuu ia ai o lea lava o matuā pisa i lenei va'a atonu lava o lea ua amai o le va'a lē fa'apea ma fa'apea o le va'a lē fa'apea ma fa'apea ia ai o tatou iloa lava ia tu'uia i le faiga mālō ioe faile latou fa'ai'uga aga ua tatou tu'uaia a ia o tatou lagona o i le sini ma le fa'amoemoe ia a o iai le tatou faiga mālō po a lava la me tatou te tau mafai ina ia le peti e le faiga mālō lē mafai a fai fo'i ni mea na set up e fa'aleaga ai le faiga mālō e lē mafai laga o lae soifua le atua ae a fai o ni auala mamā na fai ai ia o lae silafia e le atua e peia ona iai ia auā ua tele lava mea ua tu'uaʻia ai ia ae o lo'o silasila le atua o ia na te fa'atonu folauina tulaga e pei ona iai ia o le mea la lea ia o lea vai atu ia lua tapu Bradford ia o le a'aseitā atu la le pese lea mo oe pei ona e mana'omia mai le Natural Brothers fai mai tina ia o tina fa'amanuia atu ai fo'i iā te oe tina ma nisi fo'i o tina o luga le pega tafailagi lenei taimi ia manuia tele le aso sā o tina ma le aso o tina Samoa kipuponga o le Taulapapa o Samoa mai Lampiti California nei ma lana ona Tautai i ngā luenga i Tiute ma mai yo mai la pa
Le afai o iai lo tina amui a oe. Fa mama. Ia le pese na al WhatsApp passport ia tina mai anatu paras ia fa Manuia tele le asu o tina. Ia le mele ia le le ata atu le si tatu pese le mai ale ia ona tamu fai atu lola ia le sa matu tala mulmuli ia ona tawalunga la ia leo le tatu fa moi le nei Afiafi pese o aso whanau o pese o aso anniversary ia o pese o tautonga ia e la vea umai ati nai tu tonu o le nei fo i vaenga o le lio e pei o le soifuanga e pei o na iai ia fai mai tio fai lua ma le pese lea tina le lei ioi na o tina le lei ia e le ai ase pese e sau fa pia mai e le anga se tina na o tina fia tina le si fofonga dai a po veiti o Samoa mai lang piti California nei ia lana awona tautai ia inga luena le tina le lei Some
whaela le mānei o le aso tina, tele o whātunga, tele foi a pese, o pese o le pae male auli, ia o pese foi o tina le lei, ia ai maise lava, ia o le sao nai tina, ia a wasi o tātou atunu. E iai le ata lea nai lunga o le Facebook, o le māneia ia. Pei wata toe wa ai ata o kama pii fo ia i aso ia. E ile al to tonu le na sawa, tu to tonu la alfa ia onga. Ia o warriors la ia tama ia tolu, me la le tatau no to mata ala ai ia o to ia le to te fai mai, mo to tilo mai ai. Ia le ala wo mai kama matu, kama matua ia. Io e pe o le Afioga i ia le ataua foi i le fatu ia savea. Ia pe o le coaching o le man sole ko au ai a po fe me na pu e mai e savea. Pe se mesa i se la ko tag team nga ia le na vai te. Ia se tu lo foi le Afioga ia fono ti le si tu le foi mai tulis. Ia ai mai se o le si tu ia le sunga fo ia tula epa le fa tai li o suo le nei fo il mato fo i aretio e tau le vaenga le fa me le sui master keys o le matua ma nei o le ata io o tatoi tilo atu nei la ia so le pe o kama wa fa ali mai la ia o nga se tu lo fo i la fa fo Samoa. O ngā lima ho i o tam. I pe voile le kui voile le ia. O le mea la nā le tātou te wa ai. E ese le whaatino. Ese mo le ilunga fo i o le wha o le penga ta whai langi. O fo i ina sau noa ka mai. E ku sao mai e le kai alo e sau. Ia le lau ko wa ai la ilunga le. E masalo o ngenga wa ai e tek temi ala upi e fefe la ele fia tau nei kama ia pe au kemi e o iai ia le mele na e se fo le manei o sa Afiafi ia pei fo o na watu manino ele lei al ka ko ka alo kingo io ai le polo le ka vale solo le sa fai mai e su meu o le polo ka vale io ele se polo o po se polo le polo ai ia nga o kolo io e me la na wa ki ko va ai mo to wa ka ngai ai wa na ko ke ka alo tino wa ko ka alo la tino ia le la fa kingo mai la kamai ia le la ko va ai lungo al Facebook ai o tu ta alo le polo io wa le polo voli ia la poto ia le polo la kapi e sa la falafa e tele la ko nga polo e fetongi ai solo ia e lole le ale polo e ka alo ai va ai polo le fu le pes polo wa e opo le lo lima nga se ai kongi la o kamai e pa mo kwa e ma kwa e la ngonga pe ia le kui vole kui fo le kui ai o falma wa le kongi ko kamai ia al mela le na e maneia fo ia sa Afiafi ia e pe o leo to fangu mai ai le vai aso tina le ta ua fo i o nei mea ua fai fo i to tonu fo i o penga te fai lang ia o le fo ua mai ai te team lea ia se i loa i fo i la fa i tete o le upu fa i tete a uani o tātou tamo fai ina ia lui pia ia tātou wa ai mo le anga ai lumba ia o le mea la le na ia pe o le wa watu ai se tu lalo fo ia le tātou polkalame ia tu sai fo ia le tu langa le pe ona mai ta wina i lunga fo i o le penga te whailang ia nisi fo i o vaenga pe ona iai o le vaenga mulmuli la ia o le tātou whainga malo ia matua te lea me ia lea o loo au mai pea ioe ia lea tātou te tau mawhai lava tātou wō maleiloa o le whainga mālo a lea pea na
Ko ke lea o mātou sa i le hei tau pipi la makanga. Al ke mingi le ai taluai o ngā ua kele mea e le o tala fia ngai le mai tau nei i le mea se le sai e. To i la popola lea au mai e le atua e o le wha atua tua i le atua Samoa. Nioe, lea lau o le vanga wha upu whai. A o le whai ngā mālola a la le o tūla i mai. O se tina ioi. O se ulua i tama i tai. A o le tina. Sisira la. Mua lea ua pāle mia. E le ngata i te tonu o le Pasifika. Ia a o hia foi. O se tasi foi e whaululu iai. Pa ia o tama ai. Ia peila o le na. Te tātou wa aila le whaata ua i le tua. Ese le manei. Me lela wa fionga tamai tai pāle mia. Ia mai se foi sui pāle mia ma le tātou whainga malo. Alo pea ma wa ai me ia o lea. Te leo la tau ia le wa mai whai mai. A wa ai po oi minskaya. Ese ele mana ia lea saunua. Pe o le wa la ko sae mai anga i whainga malo. Ai, whai le mua. E le po e maninoa. A o le ale mea ia pe o le wa sae uma mai le au wa ainga rea. Pe wa mai iro la tau whai tio. Ioi. Le hita pipi. Ona o vanga le wa mai. Ona fai mai sa tataua na maua le mele le va sa tau na fai mele sa tau na sue ma. A o ai la. A sue ngei la le va ale. Pe a fai ngei la ai maua e o le keimi oko. Hia. Nana a wole. Ioi, a wole tongi moa e ule afa. Tilo. Ma tā pena mole le lei o le tātou atunu. Ai so ia sa veu. Ioi, a wā ko sa veu. Ia le oko vai wā makanga whai tak tima le. Ale a lunga o le. Penga te whai langi. E a lātu le vāenga al fast. Ia, so o nge la tak tim ngā mako vai ai. E matua a whaina ia le. Tātou vai ai ia te utou ia. Ia, o le mele nā. Na wa fionga te mai tai pāle mia. A wane i a whaina whea lo fina ngalo pe o na e sau noa. E mai maulo kaimi. Ioi. A le tā pena le. Vai e kakauanga nga si la fia uma ele maota. O le kaimi a fio a koe le a fionga mai kai pāle mia. Ia. Walu aku ia. Ke leo wha mangia. Kwans. Ioi. Ia. Tupe. Ia le ka mai kupe. Milionga. Ei. Ya le fu tato vai te mau a inga lewa matua i saa. Mfa tupu ele tu el fa mania. Ya ai tau au na tato ai. Ya matato sap sapia le al Faiva ole tamai tai pale mia. Ina ia Manuia Samoa mo nei matai. O tato ai le tūlai mai ma le mātango fia. Ia, ebe vesi a i, whai mai e lengi me o whaia. Le o ke a i, whai ngā mālo ia. Nanga les whai ngā mālo ale. Whai ngā mālo, ale vāenga whaupu whai al fast. Ale whai ngā mālo a tātou. Ewe, ne tātou tamo whai matua i ki kinga i lalo i al kele o me ia lea sā. Ewe, ai au mai lunga me manino. Se i makua i wa aia e. Lea fora wa makanga. Eli mai. Na lea anga sau. O le sau noanga lea ngai ei. Lea ai o lo. Ola ia le teimi nei. Se i malea. Lea la ua wha atino ala ka se i mai oa. Lea la umalanga langa mai ai lu. Ala nā tau tua nāla ua fionga ta mai tai pāle mia. Ia ua tele ia mōli mau ia ua iai i le Manuia o le tātou whainga malo. Ne fu e tā pena mo lea tau sanga, ma langa atu ale tupu o peo tānia. Ia, sige vai. Ia, o le fu e tele ia fontanga ia, o le a whai atu si o tātou atunu. Ia, e le o kama wau lenga whai mai, wau, lea. Me uma ia lea na asa ina nei ma. Tau mo whai iai le fionga te mai tai pāle mia. Ina ia maua le fia, maua le saolo tonga,
maua le manuia o se o tātou atunu. E toi tasi ale si vaenga le pe o lea la o atu pe langa o lea na walu atu i Samoa, me ia tau altia e. O lea la o titilo anga iai. Ia a tonu lava o leo o sila fia, va ai sui le tu la fonu. Sui tu la fonu. Nanga o leo o moli mawina. O lea na usaufo i male plan lea. O mea lava le isi o mātou o lalafanga. O mea nai tu whea koe whe meila woi malo. Ioi, au i laki la, e le i ofiso nga avel malo. Nanga lai ai o lai ai pini. Nanga le ai le i tūlai maile au ti au e lea male li ungo tele o mea i o tūla fonu. Ha mole tatu whai ngā malo. Ma kua ako i whafu kula fongo le. Pea fo le kala le whi me ako i o le tax wale a whai whiau. Ia au le nā. Na wa fionga tamaita i pāle mia. Ia ai meise foi o le tātou whai ngā malo tū mau. E whai mai le upu foi o tusi. E te savali a le vanu le ato le uti. E te le whewhe lava i se metas. E sea. Nanga e whaatasi le atua ma oe. Oe foi o le taiala o mea uma e mai le atua. Whaatua i le atua Samoa o tasi. O le nā, le lui. Mo le anga i lu. Niwe. Nga i ai, le whai ngā malo. Ai meisi i atu mau ai ia si o tātou atu. Nu. Ia e manatu o lea le atau alunga atu. Ioi. Tu sai fo il nei tu la. Ia o la fo i sa au tau Faafofoga ma sa au tau mai tau mai. Ia o la fo i se upu o la vale. E le tautamali i la au tau Faafofoga. Ia. Lofa la fo i nu o le aina pe o le moana ngana. Si whetalainga fo i le whetalainga i a fono ia. Ia ai me se fo i po tamamatua i a Frank Peters. Ia ai me se fo i o loo nei fo i tangata. Ia ai me se fo i o le whaatonu le nei le tio. Ia alofa ngia le atua. E poto a il Tautai. Ia e pea upu e masani ai. Ia e auli o waa pe o lea moana ngana. Ia toi whaafu i mai a Taulapapa. Ia o le nei tu la. Ia e whaape nei atuai. Ia o le pese la lea e taualunga ai. Ia e maise o tina uma. E pese lea a le tina. Le Afioga le tamai tai pāle mia. Lea whai mai. Fia me le pāle mia. O le pese lea taualunga atuai le nei tu la. Ia e pe tātou toi whiwa i lea vai yaso. Pe asopo i aiso tau soifua. Ia a whai tātou te le toi wheloa i le nei vai yaso. Ia Manuia tele le aso sao tina i Samoa. Ia e maise o le nei laro langi atoa. Ia i ai pea le mawhanawhana o le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia whamanuia foi ia foi a nisi foi o whanau po tina foi. Ia lato whaunga. Ia e pei foi ona tāpena ia le Afioga le whaatonu ma le whaitua e malanga atu. Ia Manuia tele lau whaunga na foi toa. Ia whapea nā ona maua pea ia le malosi. Ia wale tau tuaina. Ia a ofea ngai ai foi. Ia ma whaunga le nei vai taimi. Ia e meise o tama whanau o Samoa i tu e wha. Ia e meise o le nei atu no Amerika. Ua lama whai u foi. Ia ona tu ua onga. Ia le mea la lea. Nā te whape nei atu ai. Ia le pese lea whai mai. Fia me le palimia mai a Matt Seinafo. Si Fofoga o le tae a fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Ma lana auaunanga. Tau taia i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Teo wha soifua Samoa. Si mai alau whafua. So ia. Let us see. Sapi pilih air palota.
Samoa sa tauana a ole nei wa whailo na matulaga. Ua menua tasi le tausana a sonu se fufa mele masina na amea ai fia mena o ua palemia. Ua tamaita ia Samoa ua pilipili ia mapalemia e ala mai i le pati o le paspo Samoa. Alone la ia yo Faiva awa se Manuia mo Samoa. Ia manufa ai fo maila o neigo ai ua tukuona. Sanga ia ne ai o le tai. Ia Manuia lo tuna i mai. Fa atua tua i le atua Samoa ua tasi iai. Alone la ia yo Faiva awa se Manuia mo Samoa. Ia manufa ai fo maila neigo ai ua tukuona. Sanga ia ne ai o le tai. Ia Manuia lo tuna i mai. Fa atua tua i le atua Samoa ua tasi iai. Fa atua tua i le atua Samoa ua tasi iai. Goodbye, my Feleni, ole aotea, ai fola ole maa, le ali pule velete, nei nalo mai Samoa, si ota ele ele, ai mana tua mai. Mana tua